Hallelujah, hallelujah. Amen. Yeda also ni asa si twedi ampo Elohim ya wasi. Amen. Wo bambo ni agresupa wo di adom yema enatu ya sombia mu. Adofo mo somfo apostle OKOH AGYEMANG. Enaso mi ni mo di ahie mu ne. Ye beche otwedi ampo yawe. Na sam ne. Ena topic e ba ye boni tetew ebretia ye di. Topic ni se Obuadie di Mpomuden. Ahye Ahaban eni Nuaba mu. Wow. Now, people say apostle quite then a person actually. Person bisa say Nuaba any Ahaban ma. As so fast what they say. Wow. Good question. Me can't be a besia some so. So would be say apostle OKOH AGYEMANG me bas the anami me body statement na 1 to 1 10 year. On tia some na say. Obuadie Nyankopon odi Mpomuden Ahye Ahaban any Nuaba mu. Wow. Ne fedi na kwafi. Odofo se ni pepo Obuadie no epo ne ho niema chiri hwehwe niema ebedi awuo. Yawas na tie de me de ba no. Na ni wiki de me ba. Wodi Mpomuden. Yeah. Wodi ahye Nuaba. Any Ahaban mem. Wow. It is a we jiti na wutie me dia. Na wuti babu di dia. Esa wuti Nuaba. Yeah. Ahaban ma. Ase. Yes. Na asa be ye bibini dia. Opu dia no asa asam no kura. Wow. Ya be bibini ko pobo ni patoi. Okay. Wa moya nkwankoto be bibone. Adibom ni ya be bi Nyankopon ebebo nipa etoyi. Yeah. Ye wie ni be bi Nyankopon bo nipa to ya. Obeti di apostle OKOH AGYEMANG mi kayase. Wow. Odofo Bible ni be kan sem bi wa. Genesis chapter 2. Okay. Verses number 15. Genesis 2. Tie Bible. Verse 15. Bible say menka say. Awurade Nyankopon di onipa kodua edi ntrom. Onyankopon di onipa kodua edi ntrom. Se onno na onwen ho. Se onipa no no onwen ho. Enti adibom fiti ase no Onyankopon di kuayo ene bai. Yes. Wanka se wose onipa no ho no onwen ho. Enti onipa die no doi. Na aduane ben Onyankopon de ma onipa so woni. Genesis chapter 1 verses number 29. Genesis 1:29. Kasani yanko Bible ne kasa. Onyankopon kan say. Onyankopon asem o kan ni say. Hwe. Me de ehanya so aba. Me pato tie Bible ni yo. Wo de ehan so aba. Awa asase nyina ani. Eti me si topic ni Obuadie edi Mpomuden ehye de ba de mu. Ehye Ahaban ma eni Nuaba mu. Ni dwiam. Yes. Eti Adam ye born first when you pon di dua di ntrom no. Bible so on no ho, no nwe ho. Yes. Genesis 1:29 say. Onyankopon kan say. When you pass more can say. Hwe. Me de ehanya so aba. Awa asase nyina ani. Awa asase nyina ani. Eni nyina duaba. Me de nyina ma mo. Wodi nyina me nipa. Enye mo aduane. Enye ye de ba de. Aduane. Me na me tro Bible no. Dabi. Me bitim pa. Dabi. And nipa so oni Nyankopon ni aba no. Obedi shawama. Pizza. Bandia sister. Yeso bia na boy no. Enie. When you what did you be dia? Na ya mo cry dai. Me I'm not here some be condemn obi aduani. But na me be cancel me nsem bi so. Yes. Ne de be say one question. Because no me be say madam for doctor be question. No me say apostle OKOH AGYEMANG me srawo question ya wo be say me wo pa bibia frem njan. Me me kan nyina. Me me kan nyina. Na me pe hunu mu bi, sue hunu bi. Amen. Amen. Wo de tie Bible wo say, when you go say me de ehanya eso aba. Awa asase nyina ani. Awa asase nyina ani. Eni enua nyina duaba. Enua nyina duaba. Me de amamo. Wo de amayen. Enye mo duane. Enye ye duane. Ti Adam wo di Ahaban ma. Yeah. Yeah. Wo di Nuaba. Yes. So when you nipa no wutie me na, me can say me according to the Bible no,
when you go no boni pano onipa ni pedua we de me ni panyini che e ya de afri assassin. Okay, so if you are listening what tell me here pa dia when you pocket say if do tie besa kodotie yeah, if onipa so ni mu a men ka se kwasa dotie na di na tie me ye ha se wo nipa no ani ade afri dotie ade bi na afri dotie biara no e na ma wo mpomudene. Wow. The banche ye dua. Oh yes. Ni atu wo afri dotie maba abo ye dua no afri dotie no aba. Yeah. Paya afri dotie no aba. Ade biara afri dotie biara no e chenyi to chemical. Wow. Eni pedua nka. Eni ekum nipa. Yankun ne ebe kun gradually. Wow, kakra. So wotie me ye papa. Wotie me na edinsuo Nyankopɔn twedi ampo yawe efiri utufi assassin. Esana natiem. To konsinsuo mu a wotie ti atache mu wom. Yeah. Uduma me kache tie me ye nya pa. Eti kreta no ni mo ni de ka ni pedua. Ti da wo ka ye ba bi edi nsuogu. Ye ba bi edi petrogu, ba bi edi petrogu di nsuogu gu anya dai. Enye ye. Ti nipa de na ma wo bre yi. Ade ntina enne okwa metie me bisa se me di topic wa bet was Obuadie di Mpomuden Ahye Ahaban eni Nuaba. Wow. Na se abapo dia ya wie no etu tie Bible no a Adam no born first no Kreta no de ni Mpomuden ma no no odi dua de enuam. Yeah. Tu no wa fuom no one of them is apostle Kwatman and then a chess Adam ni Ahaban obe quote from the Bible then a chess na baby one enuam. Make quote from the Bible. Okay, Genesis chapter 3 verse 8. Read the Bible. Genesis 3 verse 8. Was ebra onipa ni riti. Ebra onipa ni riti Onyankopɔn kan. Se wonam trom ho enyuma frem ho Ahaban. Onipa eni ni ri ko hinta frem onipa ni Adam ye boni wie no Onyankopɔn ban. Oni yeri if eko hinta. Afri wade Nyankopɔn ni. Afri Nyankopɔn ni. E wo trom ho enuam. Me pa cho se trom ho no abotam. De bi nuam. Trom ho nuam. Yeah. Omo titi nuam. Nti do asua dia kwachire no titro konko no oti Obuadie na se ni say se wo sifie kwa se wo dua na otiwa no akwaji enwiri onua na se ti Adam enya oxygen bi from enua no. Yes. Tie mi ye papa o obroni dimisade we odi we so but ono abesa kun. Okay. So scared. The wi tie mi ye wa ha etu oni opon kachi oni passport di Nuaba ni nua ni haba na ama yesi ye Adam na odi ye menka se ja wadi na wudi no but so also betra se acha odofo je so follow the Nyankopɔn aiden aka no ebe boa at the same time Onyankopɔn de no na saye ade na so de odi na saye ade dia ene me person bisa be mind question. The book of Genesis chapter 3 verse 18. Genesis chapter 3. Obaka. Tie Bible 3:18. Also there. Wasn't enkase. Onye go pon catch Adam say enkase. Nenchamse. Ene be fifiri ama wa Adam. Na wadi wafuo so na ubedi wafuo so ahaban. Ubedi wo kontomre. Yes. Ubanche ahaban. Yes. Ubedi wafuo so ahaban. Yes. Ubedi nkruma. Nkudim. The phone mahaban no and no de aduane. Yes. The Bible say Adam ubedon nenchamse. Yes. Was enkase ne nenchamse. No adon kase ne nenchamse. Ene be fifiri ama wo. Ene be fifiri ama wo. Wadi wafuo so na wadi wafuo so hahan. Odofo wutie me ne. Woni mra ho so. Yes. Na ba bia yeduru sabra we mu no. Akiye die Onyankopɔn ni abro the bi. Me person mention bibia because me program ba kwa me ye ya block. Na no de. Enti asema ko prison na maba no. Yes. When ada. Enti me kasa nyansem. Yes. Kwa ye program ba ko about COVID-19. Yes. Topic no. Edi asamba. But topic we am boy. Ejirifo bibifo mo nsori nyina. Papa. Na me bisama srama koto asre Ghana mpanyimfo. Akutume de Bible na kasa no me kutuma sramo se yam momoden ni ankaka ye hummum
ni ensi nyema bia no kwan Yes. ba wie ma sam ka yemma moden ni enkan humbom na nya atom amfiri yemu a ibe gu support nkoko. Yes. Obuadie mfa ne sankai. Amen. When you put your body or the to me or your hodre enia ayura nuaba Mpomuden I wonder what I wonder what. Yes. Adam nyiri che ya odi Ahaban Yes. di Nuaba. Yes. Where is dawa Dear now boss you. me see me the Bible be kotu nyema bi akira won de ne fe the Bible nan kasa pa ni say ye ku ye ho anaso obi ana opese ofaya nkoa mudi awuo Obuadie mfa ne senka Amen. wo mi adwene Amen. nim omanti ase am Amen. okay Genesis 9 the Bible verse 2 Genesis chapter 9 verse number 2. copy 4 Was na muhu any musro Onyankopon se ye huhu any musro ene ye hu suro emra asase so mmodum emra nyina saso modum nyina any ewiem no nyina ene ewuram modum nyina so de awia fam nyina de awia fam ni nyina epum mpata nyina ene so epum pata nyina so munsa na wode won ahye. Onyankopon se wode mmoa ehye yensa Verse 3 no verse 3 de ekeka ne ho a ewon kwa nyina ade keka no won kwa nyina enye mu aduane enye ya duane na medi nyina mama mo etu oberefa ye ni nyina ma ye sɛdeɛ medi nhahammono no ena orefa se dia mede ma mo no sɛdeɛ medi nhahammono ma mo mede habono ye den ɛma mo no yes and say no be mention nam after you yire no yeah odofo to orefa wow ti ade bom fiti ase be nyina no na omudi habama etim person bisa question say ayira asa etu ayira na hini ya duro yi wow odofo wutie mi na mo anim na wo so Onyankopon de dia dan say Onyankopon bo awiase no wa bibrem the God of Eden na wa bibrem nukure ene ma yen teaching that yes ba ko tie me teaching about black and white yes. Obeti ase me person me ko etu Onyankopon kire asem bi na ha sam okan e the book of Hosea chapter 10 verse 12 Hosea chapter 10 verse 12. yentie Bible Mungu aba etu Onyankopon ka che yen say yen aye tie bibrem a yen gu den aba yen nua na matene ne na efima yebu a ebe matene afifia ama yen na muntam do yeso na ade obi abetwa na do yeso ade no ba ya de a wo ye bi abetwa so ade munno kwaye bretum fa yen no kwaye brentuo ne yen fa yes kwaye brentuo ne yen no nukure tie ye ti kwaye yes na kwaye mu so tia wo tia durom yes wo ti Mpomuden yes no bi ye ti kwaye mu ni tia durom ni ti Mpomuden edie na esi wo se twoduma se a amantu mpaya ndey na kwese bro ni esiri ntuma bro cha be hata na bibrem abese sanubai nubra afia koye do diabre ye ndeze se ye te kwaye mu edie na aboye wo kwaye yi mu a Ghana fo ntimi nsore enke kaye humbom ni ntimi nya dro ni anom no big den ko to bibi so I'm talking as a man of God. Me the Bible na kasa. nukure Si ayin atwa mfiri mu. Ni esi de nkabom ni adenkro na be yadwuma ye be ti ase hu ba bi etie dia. Hallelujah. Amen. Ye be ti ase hu ba bi ye tie dia. Se Onyankopon se yen yete kwayem. yes Kwayem nsusu de ho ne nubira wo. yes Na sa Adam ta kwayem di haban. Hallelujah. amen Na tetefo ni nyina firim na Obuadie adom ba bi yete ye ni abro a. Odofo wutie mi ne. Moni man so Onyankopon won no de mo be se na so ka se apostle so ka se mo ti kwayem ni Nuaba de na che se wo hye odi tumi bi awura nuam. Okay, me quote the book of young Kokan quotation friends Isaiah chapter 47 Ezekiel verse 12 47 verse number 12 Koso yintu Obuadie asam na ya no akwa Psalm 55 verses number 9 to 13 sa quotation me say quote back account Psalm 65 verse 9 to 13 okay. Psalm 55 Psalm Isaiah 55 okay. verse 9 to 13 no about Psalms na Psalms so 65
verse 9 to 30 obiya 9 to 30 okay wow Bible no wow when one fan kotwa loto David kasana me need that ma wonya ha Ezekiel 47 verse 12 was na ensuo no ensu no ha was nsuo no ha ahane ha enua ehɔ na woni enua hodo na yakopon duadua nnua akɛse enua hodo nyina bɛfefi enua hodo nyina bɛfefi wɔ nsuo akɛse ho na ha rempo na Ahaban empo na nabarensa na naba ensa da nabasa Dabi enua ba hodo yakopon bo firi ade fitas bɛfi ensa da Dabi asana menko was na ebesusu na bosu ebesusu na ti de ese so bosu meso de bosu nyenu ese so bosu nyenu ese so de so bosu minsia ese so yeah kasana menko was na efise die ba se ni nsuo no onyankopon se ensuo a nsuo na kwa ye friends wo se ye bu nu afrim nsuo wa na nsuo na start say oh yeah yeah enti won nsuo no bible kase was se ni nsuo no na se ni nsuo no kronkron bia ho na efiri sire so kan yanko na naba be aduane na aduane na ba ebeda ne aduane na hahan aye na haba eti banchi say ni ntini ni say na ye aduane no oh yes etu de banchi dua hyefa mu a no akata so wudi cha wudi na tia na tens na okọ eda wo ba se fifi asemo no atate don odon nyakwada na dia sa nyakwada ni nyankopon na dwo baako no nyankopon asoma bofo se momfa duane nkɔhye intiri no na momfa no coat na nsuo ntongu so nsuo tongu so nyina na start nyire ba yes to nyankopon kasa nya tra wa ha was na betu banche no banche na Ahaban ba aban ni tini ya eduro yes usendi machi aba wonni bi da me medi bi da papa ti se kontomri papa kasava wonni bi da me catch your play we ya watu banche na nkasa wadwa abo banche ampesie na de di nyankopon wadi wa bro dabi amodwe na ma waduro ti Ghana memu anu usu wachi na usu ubani pizza jeso hemeni shawama wamasha ane wonne ade hemi anzu wa foodwa ya enya funtuto bia na eye papa wo afuntuto bi wa yade I'm telling you wa funtuto a na kachira ade bo wo nipa bia na mpe na hyehye wa fono nya kese ho wow hyehye wa fono sa na wa fono ojo sa wadwe sa jamu adidi ayefe Obuadie mfa ne sankan amen omi adwiri nim amen Bible na kasa kira wo no was na baba ye duane ama ye na hahan aye na Ahaban adane dan aduro to wa ma ye duane ama ye aduro wadi ye hwambo dabi wa ma ye duane ama ye aduro wadi ye hwambo dabi etefe die na esi ana na ase ye ntie bibrem ase ye ntie bibrem asemi asientie bibrem Obuadie hu ye mobo amen o ma ye ntiase amen won fa ne sankan amen woni mu podcast mi achaw wo so di aduaba no fa kwhye fam wo no de head no ba ye head no betinya ayo ye head no betinya ayo awa Isaiah 55 verse 13 verse 9 no ajawa was na said you so cross asase no so we kron chen asase we sa na madwene so asene madwene me ene wo nyakopon yawe nadwen esosi nipa bi adwen na kwan so asosi na kwan esosi yakwan de wa kire ye no si yesi amfa nya dwuma tie de beto yen na said you so wo si o kire mu said ye nsuo eni su kirema efri so gu fam eye free so gu fam na nsane nkobio mu atisa fo asase ema no eba duane asase ama ya duane na eso aba ediaba bogufu na ma ya be hallelujah amen ye duane di mo nya yare se frim ama ya duane amodifo amadu obedie sara na masem tie sara na sam so tie eri nsane ma me nkai samba ni nkai agisa ayesentia wo suma ni so ma edai eti nyago pasuma Ahaban maba wasuma Nuaba ba o ma ya dubna se mra ma ya dwuma wo so ma ni nya dwuma wo bayi hu ano so maso mfa manfa so a ena ye tise tawiase etu obonsam peppa bi so afa nkofo bi so asa wiase Obuadie man dia semra on fa ne senka etu de hwe nsuo na eto no hwe so mfa so wo yes otogudi enso o ka se nyankopon to nsuo keke woto se ye nya de ye hwe do 65 Psalm 65 verses number 9 to 13 verse number 9 Bible kasa koso wa behwa sase oso nyankopon so behwa sase egugusu nsuo behwa sase egugusu nsuo wa ma esu aduane ebutu bebede me na me kira Bible dabi oso onu no hwa sase
wabomodia mensuo togu nsase ni nuaba so yes na dan wamaduanye busu ama yenya bi adi onyankopɔn subɔntene so onyankopɔn se subɔnte so be yiri wame subɔntene so yɛ ma nam so abam wamoma bura gyinagyina wame buro a nipa dua ye ne sa dan me na me twa buro no me na me twa buro no wame bura na buro ba se yenya ne dan eburo ye dua buro se bra yenya ne dan e ba se yenwe yes ya ka pele die bia e more hey Obuadie fani sanka amen Bible nin kasa wamoma bura gyinagyina wama ye bura gyinagyina wama nasi so sade sa wama buro na si so be wo bia buro dua odi e fani san ahode do ya no a onya da je do ho no be ko na buro na ba pokuma a buro ni pa bo pa won to say a buro ni yes a buro ti bi sa bo pa no e hu ti mi pai yes na buro ni tem yes no che o se kai na maba no tu hwe di sa no kuafo wani ai wani age kasa na me nko wose di yan ogugu na kofie sunsuo obi o ko dua bayire so onyankopon so to nso gu akofie hwe kofie no beto nyo na di so gu kofie no wa bo kofie no wie na odi bayire ti ahye mu ana odi aduaba bi ahye mu no akata so obo kofie wa bo kofie no abo aja kofie no anka seka kofie no aka edi aduaba na ba but onyankopon so no beto nsuo ogugu na kofie sunsuo so do ye kofie no ogugu na kofie sunsuo ohie nsuo gu kofie no so ede ehunu emu apapɔ enti kofie no igu so no na telbia na abo apɔ no nsuo no gu so pe Bible ne beka wose na odi ahunu emu apapɔ me na me twa odi ahunu no dabi odi be hono no to be say na kofie na hono peche wodi nsuo na yɛ bɛtɛ no odi nsuo na ye netie ne peche na wahyira ne firi so na wahyira dan ne firi so wahyira dan ne firi so wahyira dan ne firi so wow the power be wom yes power be wom power be won nuabadum power be wo banchem power be wo bayiram power be wo bodiam na me se mo ye no tom yes power be wom wo hono sa no a wahyira ne firi so eje me kacho se wonu so ye ni se dipadua eyi ni padua na ka ni padua me ni padua na hodene yes ene ka ni padua me ni padua na hodene ene ka ni padua na me ni padua na hodene afu fidotiam onu so fidotiam to no betimi ni wa trase wow na fifi na fido tema ba na ni oni padua na move na ni padua na ko o free sanyema gwamu na akodi di nyema bia wonu fido tem ni free nyema bi ni free nyema fu bi mu a anya di nya oh hallelujah woni padua na nko yes waseke for 3 verse 20 what tie ade nyina kodotiam ade bia fidotiam ade bia ra be kan no ni padua be di ampomde be di padua di se fidotiam ade nyina san kodotiam wow tini ni roba okay pana no roba we roba obronya kasa no pawadi wawuo no do papa ho ni do papa wawudie no wa kire o mu professor o pa tutu amena na fa roba gum na kata so embroda hallelujah amen me na nyan pen wa nyam ponche pen o dwan ti me wi aba bi no akọ wi roba but na no aberwa ni gina kra gina ti hwedin sase awe roba nkunu nta ampa be kunu ba pan yam na roba e dey and digested baby ti ni roba baby body and vanessa amen untimi mfa vortic bottle na ni wele dabi nsuo na bet nyanu afrim nsuo na bet manu afrim but untimi twetwa ngum kwa mu na ni wele dabi amen body and vanessa amen it is yes enti obi si Obuadie no de Mpomuden Ahye Nuaba ne Ahaban what ogugu na kofie so eto ogugu akofie no so nsuo no ede hunu emu apapɔ hunu wo na tie na de gus no bi wa na tie bi kwa da so na yepo oba hunu ni nyina peche odi so ye ne bete odi nsuo ani bete washyira ne firi so washyira enti ha na me den washyira da ohyira so a ahodin wom yes ndi die nhyira so no
Jenny womb. Uhuru. Yes. Na shawafu. Yes. Na shawafu. Yes. Yes, na shaw unam ho unam jom ayi hwe fi akoko port akoko difference wo mu so adam ba ko Mpomuden ko do ni akoko no no ni na ofi akoko no no di ni liberty ni na mabonte na ososo dotie ne niema firi famu no aso se na laugh for yes ana de ono ya hye da pompe niema gu nanim aso se ne ana okoto no betu fi a no butu wa wani di afia kokko odi akoma bon na kura no pasane o to twende ma ono timi odi kente butu no timi hedi kente no ahodi woni mu ya pota ko odi ni butu odi kente ne bana no ankasa butu ama ajini papa asewo apostle akase amen amen etu be hwe afia kokko ne na no afon de batenam no ahodi wom na bondom pem ni no be akase ubo mo Obuadie hu yemo amen onfanti ase amra amen odi aya hwe kutu a ye mfa fertilizer ngu so na hwe kutu no na hwe de bibia ade biara ya wo no nuro bia no eso se no ma ho ode tie aye puhu no na mo Obuadie de no a eye organic no every creator no otonobo wanyini no kure breneyo or the breneyo and it say yes it be fast food bibia fast bibia ye no fast to wo so I fast death just sia no bi achi no ama amo ay achi aso mi de mi se mo ye no a ese ye no achi mo no so mo chi me boa mo ni di ni afane sai fried rice amo ay achi ye no achi siaja na yi wan usegu anu asa wo bro Obuadie mfane senka amen Onyankopon adi ahodi bi ahye ba bi amai adofo no to ya ade bi Onyankopon ayo enne mi pese mi bisa Ghana empanyimfo nyina se oman se dia ne ye sese okay ya won krofo bi ni quote Bible okay look or show the book of Luke ye be quote Bible bi akere wa o Bible no and so you nipa bi I mean quote Colossae chapter 4 verse 14 na me fa meka bi wa me fi yam Colossae 4:14 Colossae 4:14 Luke oduyefo no ene di manchiam koso Luke aye dia ba de oduyefo Luke oyo oduyefo yes okay English ni crowd we ka say baby we use doctor because so is we use the physician or see our dear friend Luke the physician and Demas send greetings eti oyo oduyefo wow eti Ghana say oduyefo mo he I'm not talking about akonfo Debbie I'm talking about one enim fra hamanduya fra hamandu herbalist for no mo he omo he eti yebuom ana yemuom min se ukọ KUST ya won na e wo a omo ho purposely for Ahaban yebuom ana yemuom ti ba ge yedui omo so mfa so ne sai omo so mfa so ne sai omo so mfa so ne sai eti ye ntimi nyaduo bi nom nchesi covid yi entimi nchesi corona yi ye pedi e be nom ye pedi e be wo yes ani the minister question why because I say we because apostle kwa be ka say ye mpesa me kan say me si be say doctor bi na nsa question na me ye plan pray me come as much me pen because me pay tie me do so me pen hunu mu eti be say the question say it is a basa ye be over na me wa me kwaso ahye nose mask na ano hinche media me de ba yani ano hinche question bisa no see me pe answer the idea me kwaso ayusu sanitizer anasa wo wi a wo ye free wo ye hwini free wo ya no free
This is my question. And me answer na me pe. Me answer no. Say yeba wo ya wo. Na se yeba gya we hye dia. Na yeba wo san hye. Yeba wo san go horo yensa. Yeba wo asa distance ye ho. And ye kwan wa. Papa, long journey. A very long journey. It's a very long journey. Hallelujah. Amen. I'm talking as a man of God. Oh, yes. Si yeba wo. Yeba san hye no man. And I said yoba wo bia wo yi ni dia to atwene. Yeah. No tu shi obi a wo nhye bia. Na yes ono wa wo bi. Okita ne card. No dia che o se me ma wo. Ntimi me e free. Ana yoba wo bia be san hye. Anyi na san etedia. Yen hwehwe. Ena na san etedia na ye mpamo no. Debbie. Na esuso na ebe so ano. Hallelujah. Amen. Eti bi say edufrafo said they look. You dufrafo yi. Hallelujah. Amen. Look. Yes. Or you dufrafo yi. Edufrafo wa Ghana. Ye buom. Ana ye muom. Omo breni. Yeah. Omo breni. Yes. I see a buom ano. No mutimi challenge COVID no. Yeah. Now I know say you go put the Bible what church me minim say a drobi o aya no mo a ebetimi asa. Nokre. A drobi o aya no mo a ebetimi anya Mpomuden wom. Yes. Adofo no muntie mi ye wa. Enyima no nsi bone. Debbie. Don't try. That is the reason why ntia me so Obuadie edi Mpomuden ahye Ahaban eni Nuaba mu. Ni mo bi abaso. Debbie. Kan wa mro ko be. Ko tro no brofo a na manya problem. Dia me ka ko sini say ye be wahye ana ye be wayi. Said ye be ya obi fa no nkoto because obi di nani ato say owo. Wi a wa wiye enti mo ma kire mu yiye. No mo say ye be waye den ahye. Asha na say. Ye be wahye na say ye be wayi. Because me protect me ho. Yeah. Enti say ye be wayi di a ene na nipa na ready say obe wayi. Ene say ye be wasa hye di ene na asem bi wa kira mo ma kire mu yiye. Yeah. Mena me to bomb no to a na me ko e nyankopon asam me na ya odi asoma me enti wose de me meka no enti me challenge creator Debbie, you can never. ye ba wa hye ene mo me anwene ho yie enti bi sase e bibire mu ayete no wonna wa ha no wonna frɛ no Dr. Mimbo Nsum. Oh yeah. Mansoa. Yeah. Yafia Kenti. Israel. Dr. Israel Opoku. Yeah. Mentinya modi amane ha na wuni mo ho. Wuni mo ho. Ni nkrofo bebre. E jama no yo nkrofo bebre wo nkrofo bebre ye wo ye Ahabama. Omo ye no a hospital kase bebre. Dr. Bedne gonum. Doctors bebre no omo ni no hamba bi obi tikra wo se baby. Ye mu bo oni ko omo ni ko. Omo ko. Ana se buni ye mu ye ho. Ye mu wom. Mr. Doctor bi mami we be no me ya. E fa me mu say yes. Bi na mo. Bi ni nam jinja no wom. We rantini. Bibi say wasun wuti bibia wani ase. This a really pedu atwansa na bitini 130 free. Wow. Say yes. Obuadie de. Mpomuden. Ahaban eni Nuaba mu. Oh. Before you muya when you ni ba kwa say. Oh. Ye kan wa bom. Ye try. See ye kan wa bom a. Be yi na pese bisa. Ena yankase e hu na ntintwafo. Ene yankase ye di e hu abro. yes. Ye hu abro ye die bi ni san. De ono ye dro no kra dia akosi ye hwe dro no ma no. Yes on company botanical name. Yeah, botanical names. Botanical name. Botanical name. Na de ono ni nyankopon ni mi dia man wo no. So no, yen kind the book of Romans chapter 1 verse 18. Obu akra daye mu no nyaye, daye.
ano di hu say aduaba wo kabomu a etu malaria aduaba wo kabomu a habama wo dem ndubra wo kabomu a etu typhoid we tu we esa kidney esa we hepatitis B say onyani dream da yemu no bi odi nyaaye o Romans 1 verse 19 asemenga say if onyankopon ho de ya bi oyi ani Ede di pefe ewo mu adayem no di kwa onyankopon na yi kira wo wa ye yi kira no say ni pe woni botanical name bia obani etuata di botanical name ya dade obani etuata Ahaban be di no obani etuata so obi ko for obani etuata ye bra eti unim de ne se wonu unim onu ye kira no no different aduro no eti say di pan de aduro browser hweduro no ma no wona wo e bia unim de no scientific name we dey unim no a chose we fa no obani etuata no why research ama no ne ye da support wo di unim ya support obani etuata no mu se di botanical name no di ama no unto onko hwe ma na hin no onya ya etu aduro di betinya sadan ya de kaka pempen wo ho ni botanical name ye den kaka pempen obi kaka wiadwe 20 ani ti na me ka bom megu achi me bisa kwashi bi wa I'm not me herbalist but me bisa kwashi say I am so dey here o yes I am so dey here anything that health insurance buy ya Ghana for bo say dey achire because now friends say we cash and carry no na ekum nipa o yare untu asika ya nhwe o but they say health insurance inti ya ka bibia wo nya du apa ya be short sia wo health insurance wonya kasa fa ka de bra okay me obi say ukofa ba na ya hwe na say na obi wonim de nyansa wo hu na de ba na akofo no awan go school but e be dream mu de yi da ye yi nro ni ya da e kire no e no so okay me de ba ye hwe nro ni mame na me no ya de mame no me num ye etu typhoid na se ye da e mame no na me num ye nwie dudu wo fie na wo de bana catches on nko planning ko hwe enudra no ni botanical name mfambra say di pan eduro na okotu ye fa no obrane etuata ko hwe de botanical name we akwa we nyamidua kaka pebe tamieu kaka wiadwe okofa we oh why are there any usual where your friends ye dia bomb na dia ba ye hia ni say asaya de ni ehu say ya de se bia den apie free ni papa mi so wante to krobi mu anyo ni mode apie say ya nhwehwem fanfan fidiem ni ehwe se ba gini pankwa no bi so ti hono adenden wo mi so di abade ba to wie we ni abana wa choro no so ko hwe botanical name na de ba openi ba to si ni den ni botanical name enu mi ko fa we because your scientific name e de ma edua we you say your friend say we obrani atuata ko hwe ni botanical name openi we di adi so bi kakari kakari adwe na kakapempe 20 na we ni new tree new tree na matro no openi ntumi moame moaben na den so na ya dro no emi edi amini mo anu na ni botanical name de me kofa ni enya o kwa wa pa do de wo de che why wo de che wo de fa bi jabi wa be he why mi nya nro ni bi jabi wa wo de jabi wa be hu se de be no obi di na doko be mfinsia de ho ni empie enti ye wo mpanyimfo ho a eso mo do mo jim yes ye tum krof ye friend krof for pharaoh come by no pharaoh friend krof so mo mara e come by no pharaoh friend enu ye di be nya Joseph yani ne ye friend krof ni nya Joseph bi Ghana so bet my Joseph am we are simple say West Africa say Africa this ye friend na krof come mbom ni nya Joseph bi o betini a che dia be ya no ye twemu a besensa ye kon ye professor ba but nyankopon ebe chen ye say onu wa ma ye nu anu aduro but ye be po ye de ye be po ye de no ye be po ye de no ye be po ye de no atam se katwitwiri de akofa bi fi amonane aba o man a ye timu a ye bre
And it's the entire planning you be na ye no be intimi first secretary de me fa bi free anko. Me dey kokko aban timi yo. Kokko aban. Ya the friend we dey ahyedudu ya no. Bo fra aban. Aban ya won. Paya haban. Amango haban. Even crap and braban. Obuadie hu ye mobo. Amen. Eti sanko for no way. He back create some do so bebrebe Ghana. Jama mu ni kasa ho. Kasa mo yemanim. Mumra out there. Fetri keke ne bia ya. Mumra out there. Mumra out. Say yes, ya kay ho abom. O man panyi otie ni pasam. Me na me ka kira mo. Yeah. Ono on timi kan so on kan frɛ wa mo so de na mo ye. Yeah. Ye pɛ de be no. Me be twi ebo. Me ati. Mo se won na mo se jinja no wom. Na mo asum. Yeah. We so start sweat. Big Johnny. Obuadie hu ye mobo. Amen. Mo wa hi. Mo ganya kwate. Obuadie hu ye mobo ye wi de bi wa Nyankopɔn aniaba no de ahode ewura mu ama ye no otom. What kind the book of Numbers 11. Numbers chapter 11. Verse 5. Verse 5. Aye. Ye kan sunamu a. Well, Nyankopɔn di Israel for every Muslim ban. O se ye kan sunamu a. Ye di ni Muslim kwa. O mo di ni Muslim kwa. Any efre Haban, efre ejama habama. Yes. Haban awodo efre haban. Any anamuna. Any den. Anamuna. Aba ko. Any fan. Ne jire. Any jire. Any anu nya jene. Yan camera for no man. Mo bon niam no bo di otwi. Ni enkotie ni English ni enko. We remember the fish jawadwa we ate in Egypt ko at no cost. Also the cucumbers. The cucumbers. Yo ko Melons. Ko Leeks. Ko Onions. Ko And garlic. Wow. Madam Shogu Babu David. When we in a friend saying in Rubina, our Yakopon in Nuaba, the power wuram, or the Tumia wuram, Habama, or the Tumia wuram. Madam Shogu Garlic and David. But when you go point in one year of yum. When we get to me, one more, dear my say, and fire the sun, what dear Mray, when near brought yet him, my dear Nama, you drew. Or me, dear Nama, you drew. The Biagi Sabroniama, the Biagi Sabroniama. It was not trust and see a down on tea. On one of fire, Jenny Banoma, Sandy, who grab us and the moon. Tia, who you want to say? Or better say malaria ban. Now being one malaria and just him young. Yeah. Now what you know one and one Yahu Wow. Mummy told surprise. Yes. 7 before. Yahu one. I can Bianca malaria do not yakonia yahu to feel. Nia. Tea who say. If you never remedies, Bibini. Yeah. Aya. Dikutia malaria. Num na typhoid or num na ko. Eh, na ko fom free ni. Ye tie bibrem, ye tinuam. Yes. Tinuam a. Enu kwan say yare etim twifa ye so. Debi. Onyankopon na ode Adam duamu Adam yare ntinya ntwia mfa no so. Gi ni wo na so, ni wo bre na so ye. Adofo no heba fo heba li fam Ghana mutie me ne. Me say monkasa. Na o man panyi betie mu. O man panyi fo betie mu. Yeah. Ana mo so mo ya hefo ana baby mo baby wonyi hu ni Fetri keke mo secret mi tro bi se tan obi timi wi ti aba keke no awe ti san wi no o da kale so ni se kromba yi ni se na twa. Yes. Me so Obuadie di Mpomuden Ahye habama eni Nuaba
nyam chogu bab nyam printing press obobo Nuaba ni di che me nam sure ya Debbie hallelujah amen na hania no ade ba yesi ani the 28 best my 8 kan yanko asase ayuo asase ya wodan ayuo atoko bobe brodoma atoa body obi bia wa ha atoa aba ngudua ewo asase awo bi se na apostle na wo de bible ewo nyankopɔ de wo man ewo mfaso ewo su wo mfaso because ewo na boa no de obi aye no fie ne ni mfaso ne ono hye aboa ne so ono nye ba ne nyankopɔ ma aboa na nkase timi tukɔ ba bibia ropɛ omo nuaba omo soso omo twetwumu nno twetwumu ahoɔdene na omo de abepu aye afɔ mo sa ewo no eti nyankopɔ ma ye woni ɔka kyesi ye ni wo ewo the book of Proverbs 24 Proverbs chapter 24 verse 13 Proverbs chapter 24 13 we are not Proverbs 25:17 pa osi diwo meba me nyankopɔ na kasa osi diwo den meba na eye diwo meba na eye obi no di rules baton our 25:17 25:17 one no di ma ye nie ewo di entraso anya den enye wodi bebre aba ne simple yes too much of everything is bad Obuadie ma yen diase amen wa ma ye eburo wa ma ye body wa ma ye banche wa ma ye bibiara yes yawe ohun mi mobo amen ohun su mobo amen wusu ni Nuaba no enne ba bi etire mfaso bi amaso ya ma nyankopɔ bragu wokura wo hwɛ me saa bra yi a wo nyankopɔ ama wo nyindie ne nyansa etimi ni frɛ nuro no kura so wa ma so wa ma so anya den ama mfaso saa bra no man ni hia so mfaso oh yes saa bra no omu hia so mfaso o man ni hia so mfaso ya wa de bi wo no ma wo yi a so mo boy akoye kai udi na short na akova na kwachiri yeah eti so bi su aduro bi a watinya ya opie out amanfo be som amanfo be kasa yeden ama motite fie na mode mano mudwamanum alaji gusa be se mudwamano momra out heba clinic na ma dos wo Ghana no mom ye hu so mfaso momra out munim ndubina momra out obia se ndie momra out na se momra out na mo trase ne ye de ho kotwere abrofo a oman Ghana esuasu die be ba mo so bi because me kasa mam me can positive and negative because man na mo wadi anche se mo ndubina na man promote sa bre yi ama ye ntimi enya so mfaso a na mo trase ye mu de ye nimu no ye be ma de na akọ ye de di ntofo gwawie later ansa na mo de aba anya mbe difo momra out mun show bibi enche se bibi wo mumu obi kai den ahye Obuadie ya we hu yemo bo amen me si Obuadie di Mpomuden ahye ndubina ni Ahaban mamu hotom babu na kasa nya na me kasa ye ye de bia ye nana Daniel otiza mem nya kam na kwama mem OKOH no ko promote ni nyankopon awo Daniel chapter 1 verse number 8 Daniel 1 verse 8 na Daniel bonitim se orimfa ohini enuane onfa den ohini nuane onfa ohini nuane ni nsa a onom no engudi ho on di sa for we no bonitim so woni etam ye shom Nebuchadnezzar leaders ne Daniel ni Hananiah Mishael and Azariah that's the real name as no ye be mo Shadrach Meshach and Abednego o show say omuni omuhiane no one person de bi gu ne ho fi Daniel person de be gu ne ho fi it was sre apia for Daniel sre leader no ono ye commander no ono show say omuni ahiane no was sre say one person be gu ne ho fi o say ye mpese ye be gu ye ho fi because ye tie mamu no Nyankopɔn ma ye instruction eni Nuaba ni ndu bena ye de ye yisu eni Nuaba hodo ni ye die etimi mpese me de mo sam foreign we ni be gu me ho fi na Nyankopɔn ma Daniel nya apia for hini no Nyankopɔn ma Daniel nya apia for ni adom etimi sramo mo nsori na no mbenyo ma mpanya ni adom yes what ye bibini what nsam ase no kure Obuadie man ti ase amen
Monkey come and send some them from Great Bible. Pia for any catcher Daniel said. And Pia for the catcher Daniel said. Medium is slow. Medium is slow. If he says Anya. If he says a man find him, Mamu and Nia. Mirror him. I sent me some mamma here. Any more Anuniano, Obey when him say, I am a mobile. When we say when we get what foreign one would ya there one anyway. Ubedino, Ubedam, and I would do. Was it you couldn't yes in Famamunio? We are sitting, you know why you capture me and yes, Munie. And to some mamma be near a bit when my 3 months time, money may have mobile. Asking him tip and 4 to 7 now, Mamma Mitria talk, number Mitria talk, or he and then a catcher and then catch a Pia for him and say, I'll see what I say. Hanania, Michelle, any Assyria. Oh no, boy, Hanania, Michelle, and Assyria. That's the said that message at a bed. Or catch was a song dead to Odia, yes, so was it 1 man time? Ordinary 1 man time, no say, so I 10 days. So now 10 days, now we are body nothing. Ya from one. Say, Yaman Koyama. Odia, Yebedia Indian. So, what had that do pass? So I have 10 days. Now, 1 month, yeah. Now, the Maya then. Now, one may inform Muniani, men of Chum from Muniani. There be any issue, Numkeke. My Dawa, my Coltombre, yes, my Antrawa, yes, my bedroom, no correct. Now, may a practice on my back, yes. Now, may a come near to Safi and Yapole, and ye. Family Munkanum, 10 days back, yes. You really did our one year did contaminate after so dear no. Not 10 days only say I from Fonia Namwa. If a German may be a Mama Shawama baby. A baby pizza. Hallelujah. Amen. It is him for the sorry. I was say, Mama being Crawford being running for your door when travel. Such your dada. 10 days near her. 10 days. No one's uncle try, you say. Ebeduano, oh, why not 2 and Amaqua? Ya Pamuno. Why not 2 and Amaqua? Ya Pamuno out. Yeah. Yankasa di Mano. Why not 2 and Amaqua? Ya Pamuno. So now, baby, we can't trust a man penny for the big country. We can't trust Musua, bra. Daniel said, "My 10 days. Why should you also say, you be my for your doing in town, and no what anyway? Why not about? I didn't know person which a day. And then before Yabuya was and so big tips I was this man is talking rubbish. Me, sure. Me can't if it's a share. We said this man the craze, me are the craze. Fanasa. Can one TV no? No one come here, Sabe come here. Papa so palm was on your sword at Mamma no de. Ye moi. And the Tanaka just I'm talking rubbish. There you. Mobile for SCS. Obuadie we man tiase mra. Then you see many 10 days. 10 days. And our penny the okai. And your penny because 10 days they busu no. So 100 days. And I say me so 10 days. Na then na me yemfom kwaku kan one no tiase. Na me yemfom nuane. Was so nko ahwede. So nko ahwede 10 days. Na wo ma yemfom nuane ni isuo no. Just yen me yemfom bi yen so mo nhwe ni yen hwe. So nko ahwede du. Na se bibia nsi a. Ye wi se fe yeni habama yeni hwe. Na fe yeni pato na dwunim. Was Ahye kasa and into your giving away to him. I think you had 2 staff from some out. You mean the Bible, Cassachel. Yes. So, Miss Man, you man can be. Oh, and you could pull more. Make you for it to be Kabi. I mean, Kabi, that. Maybe Majuma. Maybe you are 2 bum. Said you are missing me, Mary Prime seems so be. No, 2 animal go. I was at home. One never tassi on the Bapam, no more tassi by Yansafum. Babu na kasa chero no ko opini de okan no so o se na opini de okan no so opini de okan no so no o so won hwede and o so mo hwe 10 days na dedu no wie duro no na dedu no wie duro no mom mfom nuane ni nua bani di ya ohun onim se na e me de so ban panipa no be kasa fellow Ghanaians a o di twa to se munni nuane yeah papa wo di we kwa chere se we obepo debi ampuda no hu hia Monkey come on, yeah.
Mumpie free them. But just some shitty, or tell no TV swap. Any take out also, but never agree when we appear. No, Fanama way, far way back. No, you say, no, we have no apartments. Ain't the proof in our Ghana. Hallelujah. Amen. No way. Obuadie when we are mobile. Mumra bonte. Mumpiemra, near Yamusabre. Shana Babon and Cassanian. Now, they do not 10 days in Duriano. Who needs a phone so much. Omenua Ayakama, and yes, my photo to Omenimu Dahokama. Now, Hunam. No, Hunam so bomb was asking until I was even California Bano Mudi and Yano, which is a bit one more. Not for I say, the apparition one. Yes, I had to be. No, when was the end? What say? Mpomuden Eshim. Yes. Mpomuden Eshim kama. Fe, shit gino tis na Bible said they see. And na opiani no yi won aduane pa ne nsa a obennom no. Me na me hwero Bible no. And opiani ka say, "Hey, enya na ye bu aduane we say, aduane we say aduane pa." O yi free wo. Say, enya dia na president, Omampanyi Nebukadnezar kra be mu say mo. Muni na duane no eti munyi nsin chan ana ma mufu ana ma mo kwase mun kwase na muni dan Ghana fo mo ye influence ni ndi mfomu dan nuane ye ni ka wa kakaduro hu ye ni ka wa hwentia hu ye ni ka wa pepere hu ye ni ka ewo asuru sa hu ye ni ka ye ye kofi prakasa ho ye nika debi ndubina ye di bi ye jan ye di bi bodan so ne ho ne ho no aw sa ya dia hudo bebre onyankopon adom yen wansisi yen na no be quotation no bi so anti quotation ma menka se mi nchira wa quotation mi quote ne quote bi ma chira ya kind the book we friends say the book of Isaiah chapter 4 verse 7 the verse 9 ya ready Isaiah 4 verse 9 what dey na wase what dey fe ayo atoko onyankopon ni o ma bi atra sepen e na ode de oni pedi e be ma na hootene e di ma nipa menim say according to Dr. Price say udi nuane di nuane a fiber ye den e wo papa to my za onyankopon ni o mo nante ye no omo rules and regulations and the be pictures kunkun mu ai ne ye di ye adwuma yes etinu ye ti Obuadie nu masam dia ni ye tie na nsam nyina ne de beboam ye tima trase ache enso ye di aye adwuma kasara mengo what dey for ayo ebi o Ghana ha papa ye ni ho ka ayo ye ne eni ukono fa ye ne ho ka okobuna ha ye ne ho ka teti madom abusu atoko okosirem abu tachimai damango abu kitampo abu kumasi dom abu ase ochenya ni zafo omoaboa no bees no munina ni nyina no ni powder do no hia ni asedua na ngasa no ye mumu friend brofo kasa se den the beans no ba ku bi wo no mu friend se ba mala bi se den beans no en aboboy no ni kokote ani kokonte no kan koka obi say the Spanish kokote na what kokote say ye ka konkota hallelujah powder eti ya obanchi konkonte bayire konkonte bodie konkonte unya hata na wo na dai na nya yamo a etani na abeje no name eti say me eburo me hata na me yam eburo no a agbefo na friend apelo but ayeburo den konkonte unima me catch you eti adon na nyakopon ensei opa me boa opa kokoyema kwatabro na koyema buro besi wonu ebeteku be 3 months 6 months na nya den enya hwe ubetimi adi konkonte otiam si wonu banche dia oyam si wo bayre dia oyam si wo esi wo ena nyakopon isafo ena makokwa ten no mo de 3 esere so but onya adi nsuo ukodi nsuo na nya ye pe ena ye fa ne moreka no ena beda ni do ebe fermente eti na cha 3 days ultimate take 1 month ebe sesia eti nya dia nyakopon pese isafo de nante no eye dia ya hata ne ya yam no ena timi take be 6 months na eda so ho wo sa wa de wo de bitmika koko mani ye so we ni ya pele koko da jai ni de no kokonte aburo adra ya bro ya yam no wo tini ne powder to be say o read English I am powder
Yes. Fasha wa de e bro ayache obetini ache wo chi na ya mo ni din dane Ghana for ne fa ni chechire e fa ni chechire Yeah. it is a one nim ni din a de ya mo no sa wo we a de ya mo no ye fa ni chechire eno so e the pattern one so de ya e bro ayache ni ayam eno so ni se konkonte for but ye nchi ye chi ni ye chi na se ye nyam ye kitadin mami kokotu rutu nchira wo se ye chi na se ye anyam a ni din akasa wo Bible num mami kotu from the Bible nchira wo root 2 verse 14. Verse 14. What's it? Edu bread. What's it? Do at the bread. Boas a catcher and say. Boas catcher and say. Brahabeti median nibi. Brahabeti median nibi. Nafu Bupraco, no insect canum. What's why? No, better a trafon and chain. No, but tell you trafon and chain. O man in Chivia nibi. O man, dear badia. In Chivia. Men amateur and cherry. Debbie. Men amateur and cherry. Men amateur and cherry. Debbie. Roasted grain. In Chivia. O man in Chivia nibi. That is our Chivia Yamua. Now your partner not change you to a friend say Brian Chinkunkundi. And so you give me the Yapa Pranza. Yes. What's the mean? What's O man in Chivia nibi? Anti influ on you in Chivia land. Opa Sanko to Uko to a friend say Samuel. Kwasuma and Chivia or. But you me from my Amen. Number 12 we so never 12 exactly 17 verse 17. Cost 17 first Samuel. Na yiye ekatra de bade say. Na yiye akacha de bade say. Fa wunu anu no man. Fa wunu anu ne man. Enchiwe fen. Enchiwe fen. Ene panu di. Ene panu di. Tumrika tonsra banu. Na fa koma wunu no mo nwe. Ti ya chi no ayanyam ye no. Didi ni nchewe. Yes. Wo yam wi a na aye chechire. Nukure. Ne di ya papransa. O kan we ya etu di beans na eno so achi afra no wonya di fra aburo ne ya chi no yellow corn na wa chi no wonya ya na e pada from pe na what in this tombra the Bible case o be di na asesa to se fa se eni aburo ka bo to Ezekiel 4 no so what's it fayo atoko ase dia kokote aburo konkontenu wo di aburo Fasha abia ba kumfa. Ya fa ko na ko hata wi a wa ko yam. Faye wadiane. Na faye wadiane me nam tro ye. Dabi. Faye wadiane. Na bi ni na kitafa. Ni nyina kitafa ba. Uti abro da ya yam no. Wa yam ni teteri nya dai. Afra. Do obo wo na che wadiane adi. Kasa na me ko. Faye wadiane di. Faye wadiane na di. Enadodo. A wadi ama wo. To ya esi on na gu bottom na si wo. Wadiane a obedi no. Anya kedi. Eye bomodian na cheke. Enye tabna edu onu dakro kwaso fefri ebrem ekosi ebrem tie wa no paduane etu obroni atu din breakfast now we are no abadan abalunch from lunch then supper di brewe nyeso so na di to di bread to bread yesu susu no yesu anu ahye se ono obo wo wa hye nsuo se try se wo nsuo abenom yes nsuo wo benom wa hye nsuo anom susutua etu insiam num baako na wonu baako num de num free ebrem ekusi brem ti ka bedu enumre no nsia no na ka wanu we the whole day no na ka wanu we makoma ko nsia o se mesu komo no aso wanu nso but ye mesu komo de ye eti adetna me transfer doctor be ka chese eya no wanu nso and aga na ni se nsu komo ne no wanu nso but o se num ne brem e wanu ai den wanu kakra num free brem kosi brem na covid di ba ye yesu onipa num nsuo mo o se num brem kosi brem num no mo eti pese bi sa kwahye se wonya mo po ba asase wadi wa bro wo ma wo instruction na wo di adwuma wo fa nya adwuma eti se se fa nya adwuma sa ye ndubra ene haba ma ye nhuso mfa so da oh haishi ye nhuso mfa so da Obuadie man ti asemra wo ma ni sankan odofwe me see me quotation dia chawa okay the book of Proverbs now also papa uya papa fa uya bone so fa papa fa eti me samo mumi ya hwe babu num nyema babu nan kasa mayan na dio obedie fa ono so di fa ono fa verse 9 verse 12 Proverbs 9 say dia me kan say si be hunu nyansa fi dia me kan mu a uhunu fa dia be hunu fa o man mu wodi fa wa say dia me kan o man ni so be di fa o dia me kan mu a nko na besoa mo na besoa yes mo na besoa
Obuadie hu yemabo omfa ne senka omia kumanum okay 2 Corinthians hwe dia ne bi omudi 2 Corinthians chapter 17:28 2 Corinthians kasana ba ya dia die enwani bi apie ho no ai there be 2 Samuel but obi o cho 2 Samuel 17:28 2 Samuel 17 ai verse number 28 verse 28 wasi ne impa kwaso David obi ko che na de ko ayowa na nyemo de ko che David bi nie impa ayowa kwaso kukuo atoko esichirisam Nuaba ne pie fi na na meche no esichirisam enchewie asedua enne sa nyema we na ne de ko anka de ko ahimfie ko che nananom asesa nananom we me de ko che wo o kwa udi Nuaba ni nyema enne wo so ko che na ohene nyema asa jai dabi o se yeso aburo ye de aburo bayire nyema ekoche dabi wa anya de no dabi do so bia curtains snap curtains some boy yankai Amos chapter 2 verse 8 Amos 2:8 what did I want to maso na bi mu did I want to maso afori buchie nyina nchem ne wo mu binum num wona wabɔ won kansa na kwa yimfie pa nka onipa di nkwase asem esanke ye bɔ de kan ye aduane man krofo die no o se ye bɔ nkrofo ka gide ade ajinsa bon krofo ka jinsa as na David jin yani ni chiche but ne ye bɔ ka yimfie ba jonsa ejiti bat mo se gwe bi sai ji ayimfu do woni die no no mfasa de nya adwuma debida obetufo obuso abaj baje bodka ti bare boy bi otanfi wasai ko de bia nkrofo ye bom kanyina ayensa se be bo de kotu babo no o se yo bom ka na ye de ageden o de agensa ye de agensa David so de onkrofo ba no oje omunuane ase aburo jesa nem because ni pedi na chi dosu nti sa nuane no mu di nuane ayefe but ne obi so babo ka yimfi obo agensa an masai Obuadie mfa ne senka amen no wo mie promfa omo ani so ntaw ba bia yedu he adu bless ye promote creator no yes nye hu de Obuadie ndia dom yen me ko commercial break dia ba me ko commercial break aba o and the dear was the son of a dear. Among some I shall go to. The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shekot, to share no be emphasis, and I know 9. Anu kwasemo Isoya dosu die Yesu Chosem neveti miyama yati Yamiya sipa Wamuwe ise Yamiya kwainwa Krone chiwati just on in sebena
Busama so chimishe and swelle. Wajenga brini kobika when you na share. Inaje wajisi kansa na washaya. To be kwana kosa ya. Wawe Wati Ebrena wia duominia Ebrena so jidini Eyedi so nya ofupo ni chosem sia Yedi be nyami adwumano Obisi ya sorry bia ya sorry Wati Oka wabua Enya sorry bia na ya sorry ojidini Na yese Osofu achi ebreni munusu Afre na safu menina No dear to when him say, while we are in the bra, we are crying, you must soon. I have a country, many parents inside. Brabedia, quite trained, you mother for ye. Yammy men, muna money. I fed ya quantre, muna dosso. And yet, nada, semi. I trust someone in Gonton Ponqua. Nami mania diempo. Sorry, ya sorry, Anka. Uncle Confora saw them Quajimi Sumen for so phobia. A Korea Jenny, Gracia. To baby Asante Enterprise, what the Benjamin Asante, or something to Sunday Radiacano. Would you any pretend you mention? Pasunti Sonya me frewa na se wankasa frewu wosofwa ai wunyuma no na bechire hwe na se wunyuma Hallelujah, hallelujah. Amen. Ya nobody wasi. Ono fa wutie me ne. Me si ba bia ya duro no. Ya twiro ba de no no kura yen. Ya nenu asem ya adwuma ya gine di. Se me bi tro sa asem ba na fe me bi sa wo awo no so ba de ma onim dia. Wodim titi habama. Minim se Obuadie di Mpomuden asha habama. Yes. Mun promote Obuadie hu yemobo. Amen. Omanti ase emra. Amen. Okay, 2 Samuel chapter 6 verse 19 Bible. 2 Samuel chapter 6 verse 19. Bible say menga say. Was ocha ade mo oman ni nyina. Was na David echa ade mo oman no. Ye ready oche ye ready oche. Israel man mu ni nyina. Israel man mu ni nyina. E mane mane ma. E mane mane ma. Omumu biera panu mu ba ko. Panu mu. Ene nankum no mo bia nankum wie de no de ka ho ma. Ene bobe aba. Mo bobe aba ye chi munsuo. So bia famos. Wow. Eti du brete say ye promote eniema Obuadie de amaye. Ye start dim fum nuane no. Amen. Amen. Me say me throw question ni bi. Me say me bisa me do madam for doctor. Nanu ye ni nya papa mami. Yes masi. Yeah. Asha me hwencha. Ya wo maso ni wi e be san hye. Ana e be yi. Do show bia won hye bia. Because nano ye hye obi aso obi anhye. Very good. Ya bon ho ban because ade na abeto no e se nti di obi anhye no na bia na me se nipa so odene. Yeah. Yeah. Na nko ba se obeshi obi on kan che se. Dem se ye be woni asan hye. Because se ye be woni asan hye. Ni asan wo hye nsa. And now the old we are hulele. What's in my way? Send this idea and in your quencha. You ever once I as our answer. I said distance. You and in your quiet day. And that's an etedia and not young to shake. No, a true. Tenya no do dia and no biara any branso. Ni and no obi and na ye bibi me say
be say see ma kwan ma bibrema yate no so Obuadie ni ehwambo me de Bible no toto na me toto ne ma wo a na me hwede me say Nyankopɔn ya ho ani ehwambo na sie di abrofrecha ade bibi ni betini ayo no brodi mpe yeah Obroni mpe na yanka se bibi fo boy mpe ye tan ho dada ye mpe ade bibi ni aye Ghana ni mpe na mo wi ma mpe ji wodu aboma bodewro Ghana made ni ma ho so entintam Oma bodewro me se opa apostle ko Joseph ye jan sisia papa we ntrase se do timi twetwe we di ma Nuaba di we on trust obetini afre no sisia papa no pa mo mpanyifo nkwa ne nchen na mo nda mo kan chense kantanka do something before you die. Yes. Kantanka will do. Kantanka beyo. Obeyo. Oluma beye. Obet trust is a trust. Obet in yeah, in your do ya. You be promote to Africa. Promote to see it in you. Na time when you go purchase Adam. We Adam no. Na Adam no na msrazu. Ya baby Adam jan kwate. Our Genesis chapter 3 verse 8. Na Adam na. What here already Nyankopon kan. So nam trom ho ba no kwai. Onipa ni ri ko hinta. Efri already Nyankopon. Ewo trom ho nuanum. Ye wonuam. Oh yes. Ye wonuam. Ye wo nuam. Ani Nyankopon say what the Nuaba na amaye. And what the Ahaban amaye say nsay ade. You know your friends say yankwa we ohin Ezekiel yare ya wo Isaiah kon nchen. Ezekiel yare wo yenwe de Isaiah ka kire no. Isaiah ka kire no. Obompa ye wie Obuadie Nyankopon say di kuro ebeku no no. Yenwe de na de kopie free mu. De ne ode kwasa no ya yen ma Bible ne nkasa. Agya wadwa 38. Verse number 21. Was it na Isaiah can say one for broad ma etua entali Ahaban ye fan kotali ni kuro no so no benya modern Ahaban ye titale so yes tin no be bre on ma free Ahaban ma me free Nuaba mu free Nuam no kure so priment be bre on panom ya ibi tasos ya ibi wa microphone do ni nyina free Ahaban ma mu de ya twetwe nya kekaboa no na ma vitamin A B C D ni di akeka woni di amount kure vitamin K ni di akeka woni DBB ni mo na mo ni mu ni nyina kure hini adroi ni bie ni wa unhu haba clinic e wo so advert wo so Nuwa obebio ebeba no na ne hospital me bi no o si we de ya no na ya ya de akọ e de ayisi enti mun san ye bi ye na Daniel ye no o si na so ye nhwe de du kan ho bio na me nko na me mpon na me tam no mentini antobre bebre Daniel 1 verse number free Daniel 1:8 no was in Daniel boni trim say tam ye fa Daniel mo konko asum wo Babylon ena Babylon hin ni buka neze ehye oman ni o hye Daniel mo say e so mu di ahinnuane Daniel mo so nye used to awas anya ma no ena boni trim say ena Daniel boni trim say orinfa ahinnuane ni nsan anya sa bere na nsan Nyankopɔ achichiom sa anya ma ena ohin so ndi shom so omo no nsan no mo ni sa Nuaba ne ntaache omo ni omo nuane no abrofu nuane no so orinfa ahinnuane ni omo nsan ngu ni ho fi no se on fa sa anya ma ne gedan eni obi akodo bi free Ghana atu na se woti Ghana na nsie nya oni ne udi 12 afi utumi ka ko Germany ko di be busumi nsia ko afise sia agya na yereme etia ka se wuchi konkonte eso emeni ubenya eba no wadi eba anu onso ohye pa abomodi wiye atwe gu no waka apa ye Obuadie hu yam obo kasa na mengo it was slay apia for him no Daniel slay apia for him no a ya hye ne se won shom kete so omunni ahennuane no Onyankopɔ ma ne nya ne nimu adom da Onyankopɔ ma Daniel enya apia ni no animu adom na apia for him ka che Daniel apia for him ka che ne se misro ebise sanya mi bro hini a wayi se me nhwam so no no aha
Obe se moni mo ana yesuro amama mpanyimfo ni bia na da bi mi yensuro wom na ka yahwe ya tese ye anye yia nti me se mo a Pharaoh ye bio Pharaoh not ye bibrem ene kom baaye the whole world no sabre no kom no baaye no omo nko de timi provide adro on provide aduane sabre na ye nia panyi Joseph ho da ye no ko kire mu wie no eno mo kire se ofrefrem krofo mo mecheche da enu ne di konya wo bi te dubra bi ase prefrem krofo ne keka wo bom no bia promote enkrofo ye nyese o ma short o e bi a che on o mo short o ye ni agege panye si edu hebawe na duroni ye de kwa na mpanyfo de che ya fefa mfidiem ene ye nya nkrofo from KUST o mo so di no ni bi aba ye de akọ ye de atani pa mienu ye nsa ye wia na ka ye be nsa ne ye de age na oman na de nsa to aduro ni so say ye yage ye de nsa to so nti say ne ye de ye gigi sika e bo ho bra mo am mo di we ba ya bom abaso ya mam ba bia mam bibie mo sika mbanyani efe ya start ya test ayeye di ma aye no efe esa Ghana for ya de e bo Ghana for efe no bi mfiri ni man ba bi mbeka nche Ghana for say adetin ye nya ho aduru wow adetin ye nya ho aduru ye bi so on question say ade nya kopọ eye say ya de we e ba memfa ayare sama na gedin be na ye be jato o man Ghana mu ne dibe ye beja to wiase aso peje bibie na so bi atia yasam o ezo bi atro say usuro ma me wo kwa baby I'm agree I'm talking as a man of God oh yes amen Obuadie man tiase man omie pro amen omie snap amen and we send mra man ma amen amen mi nyansa amen because ayo bi de say ni pe bi be wudodo obi di say ni pe wu aguru so adubre just ye di we ya manyosam esi ye trase bom pa ye di support nani mo nyam pie frim Dr. Mi Bonsu Piebra yes Dr. Wiafia Kente Piebra nokure Dr. Bednego mi mo mi di na mi bubo mu Piebra Isa ko we friends ai Opoku Piebra Mumbo bi mame mun ka bi mame Manswa Piebra Jama mun pie yes Jama to be we botanical name bia nye bete and bisa question now we know the way kwa me feel we be atunya da so da nye yi ade nche no kofa fedu no odi mo bi na no ye and so be typhoid and no be atu no so te adwam ka che say friends adua baba no che say wa tro obrane atu ata o say kopeni botanical name fa obrane atu ata do ni ma ni obrane atu ata yes ti wo so ni me no afa bra na fatachi kaka pempe kaka wiade 20 bomba guachi yabanu prekesenu edua pia nyawodo nyami dua nyabi poma ya mango ba ko pe dua se ba ko se desi o se ni himi esa yade ne be na ne ho esa yade na haban esa yade mango na nkasa kra na wo dia mango na nkasa kra woni abre wa tra ne akokra tra se da na wi mango no ho ntocho so ni mango di wi ne ho ne fra yes ane utimi gwe mango hia kwala kom di ne pa utimi gwe mango na na ba no wa mango na enwa ye fita wa dry no mama mango say yes a chen busumi di amagro say next time opie bi mu a obeka sa se mango no nya bi nwi bi mu ni aso bae wa hwe mango na mango na ye white wa fifi wa na ye white yes otimi wia ba say yo ba na wia o wi na ye white na de amadi ni aba kuma na de afi o de sre adani mi ama hin ye droi Obuadie mi
nti asia proma yen on pani sen wi aso ba bia yedu no me kenya nya semu na me ngasa aduane die by force because what kind proverbs what kind we are Bible can say me the book of Proverbs in the about the Proverbs 27 Proverbs 27 Proverbs chapter 20 I can first Corinthians 8 man first Corinthians 8 verse 8 young o se na aduane de o se aduane ngasa de emfa yenu nyankopani abiye nu nyankopani enye se ye ni a se bi aduane we ni a ye beto sini anase ye di anase we ye bebro so ndi aduane ye na mo twa wi na dan ho kwan am wo aduane hodo a wo kwan na mu didi rofrofro no anto wona wo ye ma no senti di yes how do ha bebra to hu ye akwam do ye mfiansa mi ni di dabi enti bibisa yo Chris bebre bi tim bo bidin mamodin a eno jasa bi ni onwe yo ko won so mi he ba we but onim die no papa nyina mun kama dwiri mom o young boys good can you see wonim die ni nyanya no bi kwa chese ye mom kwan a Him ye dre. Media appointment dia me person me catch Ghana for ni. Our Job chapter 5 verse 29. Job chapter 5. But you have 27. 27 yanko. What's a share? Jenny abode. Why na ma pepe babu na me de mamo. Set ye. Wonsu na fa wo. Samusum be fa. Mfa. Obi say coach oh yes coach obamu. Job 6. Job chapter 6 verse 6 Osemengase would di aduane hunu a enchiri ni aduane hunu a enchiri ni mu ana da bi eso di aduane a enchiri bem edebi wo kosua fufuom ya wo debi wom anwo debi wom yes hallelujah amen bi wo kosua fufuom yes o ma dia man dia se amen ti kosua so man wadi bi echibom bebre too much of everything is bad. You can have Bible said bia won emre. Yes. Eti me sem Obuadie Nyankopon di say, mom ye ntie the creator the kind. Ni emfa nya dwuma. Hosea 7. You can Hosea 7 na. Verse number 15. Verse 15. Me die. O se me die. Ma kire me OKOH ma me de nsem na ba ma kire mo. Ma shaw basam din. Me shaw basam din se bom ye ni ankase ye ni aba, mom ye ankase ye ni aduane. Yes. Ma kontomre ntimi yen. Dokrem. Baira no hata banchawa hata wa dry wan yam ni konkonte ensai to zavu benya tz na no kra ni green no kra ni green no ayoyo no ni green no ademe no twitwa na ye we no maswa no meye no me hwe we bi no broni bia wa tranga na acha wa ka akpele di no we abrojire no se katwi kire yes Obuadie man ti ase amen on fa ne senka amen eti da bia yaduni minute ntimi aka wo dia me ka chema ne se ye ni abode hu when ma body hu no setie ni wonsu hunu mun pie ma bontene yem promote abibi man yem promote no obi an fa se kan nyina ye so obi an twitwo nyina ye so enti e to de na me say obi se bi we dro na say na me mun promote bi mun che bibi Obuadie nshwa Ghana amen en wasa me gu yem panyimfo so amen ne miadwene na manti ase mra amen na omonte ase se ye bibifo onyankopon ni ye hwammo dabi ye wonu bina yes yem promote yes mesi menum na anopa obi so na so ko coffee tea we masa ginger na nkasa me amata ayam yes the powdered one anopa me sa atre ba ko nam dia gu so hye menum mo fe no start so enye better as me ya my press up yes ni na mu widium na we na mu ti wasum ti se na wasum sani niama Nyankopon aba ma yen galika ya hata ni ayam powdered one mesamo to Obuadie hu ye mo bono ma yen ti ase amen
no man ngo sa megu yanso amen frem yen twetwe nkomo fresh say 055 955 2686 055 955 2686 be over to me the WhatsApp voice note no so afa WhatsApp number na that screen so no eno ye amanonefo fresh say no apostle no twin nkomo ese aba me so mfa so ne de hello bacho di baby akasa free o kasa bacho no lo TV set no de kasa free ko kiasi ni tie wa daruma ya mi sha pa ni chepa na omu media e de bidia won when me ko ari me di makoli ko ara me tu nya dia constipation be che da na mi sha pa Original. On count on a babu. Amen. 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 Young guys, Second Kings chapter 4 verse 30. Hello. Hello, but you didn't have a free. Verse 38. Baja, friend Isaac, Uba Isaac, Nilabadi. Okay, Michelle about the phone now. But your body is Obuadie show. Saturday, Sabbath na June, Utreka, Vivasa Utreka. Obuadie show. Una bet me a train, then bet me a train, a benya adum. I bet me a soon yami, Yami show. Saturday over me. Obuadie show. Hello, but you didn't have a free. I'm living. Hello. Chiabo so can phone na Mr. George Obuadie ncha bebre. Hello Bacho, meet you. Hello. Yeah. Hello. Bacho kasa wadaruma. Hello. Menti on wo TV ni so kasa. Ya fra me ablanti me kasa fra niam. Yo, kuma se fo mi chiam. Me Bacho. Apostle, program radio de bia me se. Amen. Amen. I no man or treasure no. Yeah, Ghana I want to for no. Which I did do a month for somebody by Aguma. Omade bay. And Yanko Ghana or dear to me. Yanko for Ghana or dear to be near Banner say idea. Any near Banner. So what can you see? I just don't know idea for any. And you can almost for dear no. So how am going to be in Kuma to the constitution a practice? So, here I'm going to maybe I can do 2 to 3 minutes. No, I don't know. A cocra. You know, my son, man, I thought I could do this. So, I don't know one in my name is in my mind. I know. Now you are some never be right. And Cassette was a mobile. Until I make us say, it's all bon by Okonipem. A demand yet, but me see you a do fra for my on a tea Abama, almost one fast one tea Ahaban, Nubanano, a so fast war, and he's saying. Ba watch reading Yankopon dia mayen and the Yankopon so antiam and tam yankote esreso baby odi ebe to kwayim said odi adam si kwayim no try adam so ni habama I would the book of Genesis chapter 3 verse 18 Genesis 3 verse 18 na enkase osingase ene nyenchese ene be frama wo wadi wafuo so han ti odi enne ma esi ni yen ne hoka kontomre wa ha yes let me share gurube kra no mu se menkani e wo ma wudu e frebi kokko ni we ni e wo yen kan na gurube wo benya bi ni wadi e da yera wo system ye wo be dia wo Obuadie hu yamobo amen so da no papa wi anwa bobanche bodi ampesie pa atwu kontomre pa wo ne wo kakra Nansinya ko USA urafi for good time urafi Obuadie maya o maya ntiase hello pacho di ba bi akasa free odi ba bi akasa free mi tie wadaruma
Yes, sir. Hello? Lower TV set in Wadaruma. Hello? Yeah, Apostle evening. Major so? Obuadie shop. Michelle Sumame. Midimang Casafila Pass. Michelle Pass for. Apostle and Lady Oma said in the Raku Papa. Yes, sir. The kite in the kind quality. We crack. Now, what was one of Pacana? Effort, punching, and continue for you. Mamma Pabayam would be. Now, easy. It can't young papa do few pounds for dollars. But what do you be a person? I feel my one when you bet you. Nothing good to her. But now you feel crazy bear your balcony. Guess I need. Sorry, a pizza. Sorry for the fried rice. And yesterday, Kamikazu Marble. That's it. I think Ahaban said the young man, I think, said, you know. Then maybe workers are made out of Papa. Obuadie shall. Some tone penny. And if you are nothing for them. Bye. Obuadie, Menana. Who goes to Kano Kitabunsia, the Adoni chase you? Hey, one more do by force. Was one time or no, there'll be on time. What kind the book of Ecclesiastes chapter 10, verse 11 now? Or see, or what can't I change cabaret? Or Senka 4, 10, verse 11. Verse 11. So, or cat, or cow. And send what to change cabaret. What your word dry. And then for so be a drone now. So be chama wo word draw and new word draw. What time or one kawansa na also kopen word draw dia. And now word draw na wadan fa so ni so. E bia no anka wo fie wa. Akoko fall away. It before be do fe no boro na den. E bro na fro. The fro sa de obewu road. It's all word draw ni word word draw dada. You do word draw na wonam a. Sabi mprediasa and you want to cow kra na word you do o na draw dada wo mu. And all catch us o word draw. So oka na so twema ne cow. And send what to chema. And send draw no akodi a. And for so be no come na wada on nti abere wana akokora na one ne te no on twan ma yare ne nche nti wa hye dan hye dudu na si wonom anopa wo ko school no bebo cap ba kwa so aye dey wako hye enne ti nye dia besi anan awo abo nti nyen yare rofro wo wa unda say o mu say otiwa no tim from aboni bi say twama fa wo hye no say fi ha no bra ye way be check auto na so na sa we ri free auto ba he no ade check ka hu say be de ye be saw yes so we ni aka che say we akudi akwa aketwa ni yesa ne sa na ne pega na ko yim say ne na ba ne sa pega ye yes so we want to akwa boni obu a yesa no je so on me Achi handbrake. Sustain your drone. Yes. Obuadie man just amen. Hello, Bacho Din maybe I can say free. Hello. Bacho mitio. Bacho low TV set in Wadaruma. Oh. Hello? Papa, hello. Yes, sir. Obuadie from Kojun Kazedu garage. Me check energy for you yeah. Me dey be am kase me da Obuadie ya wene ne ba mezaya se. Amen. Me so ya umutu wanga am hospital da bezin there. Because everything my my body kakra, mango kakra, blonya kakra. But kene kakra, jene kakra, tegeru kakra, gale kakra. Nam da wona ma. But I know you want. Lobo bade uda wodi ni jinama. Ba me da. Intro we intro agaza no. Me di bia mama me di tumu di se fam kojo trouble. Oh. Nyezi. Intro kakra na bro friend ketenketenke kakra. Na so sene da afra aketon apova agwe di niaba
Ya go to kakra. Ya ban kran na nkwan no enam nim na nso so no e friends e nya do atwitwa gum kra ya wa de gu fufu so a obefo so da pem so na uja na nkwan no bai ni se gu nche sa no apoto kakra kuma kakra da so akai ama ne betim ba akopɛ tibi check who come continue we nyina the driver no Obuadie hu yemabo amen o man ti asiemra amen hello pacho din baby agasa free. Hello. Yes, sir. Hello. Hello. Good evening. Yeah, good evening. Hello. Pacho bitio. Hello. Pacho tie fa u phone so mentie. Hello, Pacho kasa. Odi kasa. Hello. Hello. Asima mo ka for agro no. Ghana pani for no mo mfa. O mefa. If say some are covered in the year before be Ghana pani for be ya withdraw the coin. Omo de kwa brofa kese na ye beta sia sane ade. Omo je tu ho. Omo pe abroche de no mo vaccine mo ehia omo che no. Ama woman be no America. Ono no so nurse ni. Onya ya le ni bi ono kasa for Peace FM. Ono akasa that's now the no so nya do abibidro ni kru nyina e de camphor. Ene some garlic ni we nyina e pro ya ma ne koye. So tasema kan pastor asema kan ye no pare pa. Pastor be yam pani fo no be ma okwan no. O believe so that obejo bro ni dia to ma cha wu bibi ni dia o mu wu dia na. Tasema kan nya yampa. Bro yam pani fo Ghana bibi don dia o bebere wo ha. Ba mum promote. Omum promote. Omum come humbum. Omum come humbum. Omum come humbum a. No mu yi person ko nya free mu a enti ase beba. Person ko nya. En free mu. Obuadie shrine. Wonyo na aye but ebia wo so bi ubenya wo so Obuadie wadom a wo so Obuadie betime bibi afa wo so. Eti mu nyina nkom adwene mum. Person ko nya na me wo bi na ma yesei na ba me ho a munya sa ne ma ne ye. Yeah. Ha ba wa mo bele bontere na yipa hia so mfa so. But TV bia ni radio station bia nu a wo bia to na wonte herbalist bia wo so. Yeah. But here back clinic a wo do ai bobodi omo ya advert akase e dai e wo ho. Mom out. No bi be obi interview so me de oba me ho dia. Adai e consultation. Me say Ahaban ma eni dubna eso mfa so eni die. Nyango pop bo my say ye nya yare sanye de enfrim. Enti mu a de hunim di adom mo no mom out. Ya kike sanse we say ye dakọ eni ye say ti sam mo ye mani afie no ntumbi ye nkasa. No ma boagu. Ya aya keka. Eti panifo no so mom out. Say mo di ba no bogu ya. Mom out. So man fam man no so kan sam sham nso a. Mom out. En sim bi du pe. Simple. Iwu nukura wade anum. Nyewu si ani bi. Ye nuro na wa no omu die ni obi obetwa yi bibia. Kosa dine bebre. E woni petri. E na say what say na say what say adai. Then bisa question say yes vaccine ba me bodin eba eto obi ade no ho twere no enti ye ntofo bi say bia no eba na wo wie ana bisa question say ye eba na wo a o be ko so hye nose mask na so obeyi ana wo wie na wo de wo nhye bi di wo hia na do card a chese me nhye na me nhye ne chese me ma wo sa na eba ye wo nchiremu bi wa ye hunu ana say obewa sashe asa wash your hand asa distance enena ye kwanwa eneni ye kwa edewa enena du bobi wa chiro mumye wi yo so wo wi ana okọ wo wi na wulele mumye mompa yo na de gina mu no anu abden asofo bi akekomudu ashomoto Obuadie man ti asiemra but ye wuchi ba fa no wati eye san dwene na we ye trim ye pe anu aduro ye pe kwan ye be fa so ye be ho ban me gibambo no tum 100%
ko wan say ni aduro ni de e say me bom ho ban say so wan bom ho ban obi de be yaw enti me gitum ana bibi say enti mu na musimu wo no mo so de na mo ya fa ho that's ya tia mana dosun ana we betimi aye ana we gbe wo na dro abibi ma ye wo say ana ye say mo mra out mo hye dem mo mpie mra na bi matwitwa ntro de sha man panyimfo ne ye de koma man panyimi ne ye de koye sei ne ye de koye no ho bagu mo bagu mo mfa bi metra ba bi ne yehunu say mo na mo koye bogu ye say amam panyimfo so mo tie ye so say ntro na ngofo twa sha mo so a mo so mo mra out awie Pascal not does too much. Hello, Patrick, you have free. Hello. 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 Because I for downtown. Meet you. Apostle Minister. Name on your case. Amen. On phone free at Dumo and Quadroom. Every so. If we pay when we HC and I say in 20 man say no Mauko. And I finish in a coupon here. On my own check. Na asem entrance we are fan nyina na so ne ye nche ni guni say we are say ko we are time bomb so na many so ni yere na mi o kese on fa on fi adumo enko adumo na say opie ni munyamu a when you bibia no de akọ aposta min sirawo na kese mataya se meso min nyaw na so na die na sa kan on okay see Oma woni tema tusala na nchecha wo malias no elsun na rankan on panenina bye bye the bia de ho atwe broni otimi tell me be ka chesi the word is overpopulated eti say reduce ya nipa na se sabi bread asa baby esi say nanu kum nipa obitima abo asa nipa ne so senior life wonemo Empire head over the bay and pioneers ye bo yan so the empire na hit of futu onyan kwasi asem yes and pioneers ye bo empire yes ye bo me nya na ye bo empire ye jan ye bo empire said ye obadie mom nyankopon de numa asem ba ye adwuma dan say self one de ni ebetimi overcome nyankopon de esa hit of futu dan ngwasi asem hello Pacho di no ya ga free. Hello. Yeah. Oh, good evening. Good evening. Different for them. Yeah, Bible and Gasa, what do you need? I did not come to because there is a little too and you can start with you, and then we're going to the we buy not 4 years. Obviously, what they are good criminals to my yes, yet me to Kakane. Maybe preacher, George quotations or you know, he won't bear the amamu. Yes, because I mean, start to grab your baby, but I got file crime, I could do different quotations. It is the engineer Simon Soyasen. Near more time, take a maybe porno near a yabre, Nanka, Ubisuti, no so actual. Because before my own sophobia preaching, that's a me banner, no man near their mom. It may ban quotations, my church room that as well. And then come in the back of my MCR for no. But I mean, Bomico program, I mean, church quotations, and I'm a diacoma. Into who's a so preaching about that so no church or no diacoma home. Into no woman so be kotu and kotu on the amodiato to be kotu. But I mean, no, maybe I know him quotation, I'm deba. A good trip to make Casana or I don't conclude chapter and one farm, their farm, a quote to a far. It may be answer a market cabman and when your quotation do door. And it may playback. Tinable playback, nebo playback comes a becker. Obuadie shall be brave. Your bomb by to say, you bring more airtime. Yenya more, and yet, you will better meet your church, we are your point, no, no, a sample. Your best idea, why?
na abobo quotation ko tu ye nyina na abegos why Timon so masin na box na me banko bi atop gloves a shemensa se me nko Jamaica nko pe obi bibini buroni na me plan ko pe rasta ma bi mbiri mu no no kanu kwa nya boafo da kitwa bi ensua me na ma no ye wiye ne de atoso kitwa bi ensua ye wiye na wasene kakra na de support o pasam pani de bia ene me ni obi a sponsor me so na me ba na me se me di o ye ne nyama na bank na nya nkrofo me better na quotation me quote where di fo me fa quotation bi o you was for you are no me preach say we mama on topic into we pe say be village no na dani video champion e bit to takra de into go to don da quarter TV station and radio station for some champion where we are oh yes where we are who can the book of Jeremiah 23 verse 30 verse 30 and why are they also spread it but everything na wanu it is hand of originator cause why me ni fo na nya onye popo so onye mwanya wo ewrade sem onye popo asem ni omo ye ni pa mo ye nkrofo bia mo wiawia mensa mo wiawia awo mo no kono mchan odwa me no eho no ontro da me ka dia ye be fa lem de wo atro na menya me nsem ni bi won bia ni ye ma atro wudi ko ja wadum una ahye wono yes we ni pa wiawia mensa mo wiawia nsa du be awo mo no kono mchan awo mo we wa ni ya we be ko tiesu yi e dia kwa ya pele akwa njire e no de Obuadie we wobo amen Obuadie asem ya ni nyankopɔ aduaka yes amen hello bacho di ba ka se free bacho me de mafo ka se be shekam ni je be shekam fo nyina baba be bacho bi ni nyawo apa ni ti o me 50 years ni me kwa sorry ni pa sorry ko I have been judged me who they say I told you for no be TV so I have been perfect miracle. For the past 1 month me show preachings and play back. Amen. I go for catch them me tell me say we no be able to me again every me born ya me. Obuadie never do as a band or their family. Me so ni sky bomb pie. You interview you I just about phone o je quotation near kwa me fa so me de be bomb pie na meet me na pekwana mabawa sorry na wabo mesu paper chow quotation Matthew chapter 6 verses number 33 netie baba and traffic and kan chem se me chow kwaya be so ababom pai tie Matthew chapter 6 asempa na ba wonche tie verse number 33 tie baba monhwe nyankopɔ hini wudi kan hwe nyankopɔ hini ene tre na chidi kan wodi yerim na be ka ho ya ka wunyina ma etime srawo hwehwe tu anamon utu anamon ansa entra fie nkase wo pedi oba da wontu anamo a oba de hunu nsempa no it is added there the book of Acts chapter 3 verses number 19 Acts 3:19 aseme nkase mo sachira wadwene mo na da no wa pepa wo ne yem pepa Onyankopɔn pepa wo ne ma wo sachira wadwene na da no tu anamo wate ase mami o frɛ mi ase quotation we me ntwroe it is added pepe hello AGYEMANG you asempa ni papa ba ko pre hey papa oba la ya Nana Anthony okay Obuadie ya wo nchira wo papa amen onchira wo Elohim ya wo nka wo onchira wo papa adwena Elohim ya wo dia tuti mu ne de brain we di obi anu obeti obi abeti ne obi asu bi adode papa Elohim ya wo nchira ododo papa o papa hey me nchira nko am fe nchira papa yi amen Obuadie anya 85 years papa me say fiti we ma fra wa me nsanka o na Elohim ya wo nchira ododo ni awon awo pese wosu ye nkwan ema ye nko Obuadie ya wo nchen ne de so bi ampon ayi won gu David da o na woni mi se wo ko esa adi ma eje se wo ko bon ye su ni ade a ya san ye ti ana nsu ase mo o de be fio mi mra ye ma menum mi mra ye ma menum za akaka dura kwa nkyere no ni ade ni ade be kwa ekoko ti ya ye ti mi mra ye ma menum wo kura ndi se wo nya bi wo wo chi wo wo yira wo hu ni awonye na mi se ni se papa ibi ye me wa de wo shira wati amen onka wo on siesi on so mebu ya sen ni ndimi so mu na woni obi a obi ti ma kire o kwandi akɔhyɛ bɔhyɛ aka asɛne so
Amen. Ya we nshira bebre. Sure kwase me duan woni birim. Obuadie nshira bebre. Obuadie nshira bebre. Okay, Matthew chapter 23 verse 23. Matthew 23 eniyema bi onyankopon ndoba ya so amezi abobo ogine wo honom. Anu say me gubi pen papa. Ya de sa onu akora na onu me chira duro yo. Na me chira wa hoɔden mi topic ni say Obuadie de Mpomuden ehye Nuaba. Ahaban ni Nuaba mu. Ndubina. Kan ba bo de anko. Matthew 23. Oso yenka dey. Munue. Akrefo de farasi fo na atwomfo. Stem yi eme. Sɛ nneɛma bi wɔ ne yɛtimi gitum nunum nanso nunum tete wo so abɔ nunum tete saa nneɛma wɔ emu nyina no na ade na Israel for use a na mani pampom di na nipa gye so ntu so dudu yes but the do stage bi no mo pampom di na wɔ mu no but wɔn pɛ ho dan mfa so Obuadie mfanti asiemra. Hello ba choji na dia kase free. Twaso ketu bi twaso. Wase. Muyi eme. Nunum. Tata mu tutu dudu. Moje emana ne mute esombo. Apemu ni mobrohu. Eni gidiye. Ye na enkese moyo. Ye na ese kiye yo. Na monya ba ko no. Ye nya ba ko no so. Ya punye ma bebre. Ayarasa. E wondu bedam. Yes. Yankopon so. Odi abetre ba bia. Sahaba mana moye. Pardon me, John. Obuadie nshira. Obuadie nshira so ja. Amen. Ya nyame shira pa. Nyame shira. Ja. Me ti preacher bia me ko ju be bia no. O preaching me station pe wo station. Ela me ti wa se mi na. Ja. Me bom pa ese. Nyame ma wa den menyi che nyame susumo de ru mu a kama uka asempa na ede maye no nyame ma entre mu na ka asempa na ekire de bia me de tradition se de bia me pieces na me chonka aja me poto me ni so asim bia ka what is it yeah president no yeah wamage for my ma omo si edan wo bakuma na amampanyin ni mo re radio sessions binu amampanyin ni mo re amampanyin me yo amampanyin na nkrofo fatumutum organa dada amampanyin oni mo re intimi nji saade we ntumu hanu because gay for organa dada I'm telling you my dear brother it's all we pray amampanyin ni mo re nyese bia misuro obi dabi na ye preach it as ade we ne oni mo re but ya to say enkrofo bi edu anamon bi enti mo mfa gwe ma mehye no ni mo ho hwe mo hansa na oba ati Itio ukasa no atiko na ba hello problem you but where there oba na oda na wakasa baba mbacho your friend Pastor Ben Itio le kasa fi Medina papa me nyamya so bi enkan so papa ma sama me kana yure se what be ni woni ma di mo pa amen na asamba ko a ni bi sa Ghana mampini ni ye wo ma ni mu ni afi ni pimpim nya ya ni bi omo hoto ni ko sin se ro ben ye di ma wo mo omo hoto wo e o mi system na ne ko so ni se me ka system ni se data me ka system ni se mi ma jim ni mi susum se vaccine ye kraba no obi V8 wo obi sorry people wo sente sadia ye mi papa mi tio mi ye jo wa kuapem ye so mu di nro bi ko research e ma mu ji bi tu mu di se nro na mu ji tu mu na no mu de share Ghana fo no mu nya ya bi ni bi no una ho ka na e no pre sadia o se ni se omo mu nya yare ye no edro ben ye de share wo ma say ni pan pen no omo to omo ma ye na ma ne ba 300 okay
That's another thing anyway. So I really to me call you, any time pimping, another thing in my eye. There you go, Ben. So, you mean, can say, Obuadie 18, no, this story building, this and Rona, you can claim with ya, or we have said, Rona crack. Then Rona, we say, you can't pimping more or I'm over said, Rona show me in Yariano. You got me to see, you know. Any time pimping on what power. I young cravassing. Yet the big royal woman was the yarn and say, one. I have free center. A medicine research echo a number. Then only the share one. Mouth, what tall one. No more so away. So, aha, maybe problem no. Because Obiachi tu omoso. Obiachi aba omoso ana. But over so. Aha. If you penny for the it is on my penny on my penny crack. On my penny crack. Yeah, I know the trouble. And this idea. Only if you do this, you can't tell now. I'm hot home man back up 300. Move us every show. Papa Yaman count on the oh, you also, Mamina. One almost so more year. Almost out. Yeah. Out. Yempe, Mati, me or best idea in the life. But out. Now they are doing a basic TV, so it's your pie. Any when I'm the quiet, I are near Metro. Ghana for Yanimi Sao. But both say, hey, Papa, wait till that running when you say where you really say where you and the other channel. Ah, the so man, ah. Niancho. Not the Ancho, the name of say, we are draw the air cash empty. We be a Niacho. Ah. Obuadie we am obo. Yem pack a kakekano. Akekano do so professor and you see. Na ni pana pie me na menya waduro no. Me anka me airtime be ma me airtime preaching time and no answer be trans. Na we dey fadu ni so ani emecho. Because ye pomani ye chichiro man yo. Ye your mind. Ye more mind. Tini ya nyina ya jatum tina ne wo for police ni no a wachi obi a wotwe na bo so die ntra ompeso bi ba ko fa yare na be den abaye no ti obi an hyepe na police bi ani abre won so so je ni bi ani abre won so na praha na yesei ti obi edi so se de be ya enti nyo obi a pe ni se hwe ade a yan fan tetew ye nye used to wom wo for mpanyifo akwa parliament abobọ manu wo for so me used to why no beka just me dem a shewe ma akokwa me ama me dem ye free obi enu ankokwa ayen yana nse kra me dem me twetuma me twetuma bobias na me wura fikra se na sa akotam foforo me wura fikra se hye ho ma twi o atwi na me de to ma bobias me wura fi na sa atam foforo sa hye later me de be hye me se ba me de hye ma so me se ahoma no bi se obi no say se me twa double ene hu akankrofo am obi hye miensa obi hye nine obi enu a wonya duro no mu a ana duro bi ba dia ya se bebre no a ompe na emom enyeme bi mu owerem eti yema enyeme mi nya dan enna ho na ye nhwehwe die Obuadie dia mayen nti disa dia enu kwa se be by force ni na ye nhwe ni ye fa no smas ni mo ye nti bisa akwahye se ye be ye wa ye be hye ene ye kwa wa Obuadie man ti ase mra because inu a ema immune system doors e wo man mu a nkofo bebre mu mra bonti o tom abibi ye nua ma mu ye mu okuo mu hifa na mu committee keso mu hwemanim hina mu committee mu mpie mra na manfo di mo keka nsem bi say no kura say nya no kura si o manya dro na ya gbagu nya yense adoso dodo say no kura say nya no kura. Hello, good evening. Good evening, Mr. Dance man for me, Jam. Obuadie ya on show. On show, so mami. On tunkwane muda. Amen. Eja, misi enyo wan ka bini se kukunjo wa Bible. Ai, Obuadie na de mai. Na unsa da adane hini yani. Ukotọ ba bia obekọ no. Na fufu ho.
upe kokunta yasi ashort obi azo upe kokunte info ne ko na no bi say ubo quotation bi obe bi say kokunte beans wheat yeah and you want a jamming class and Bible. Then you pass here and you prosper. You blessings will follow you. Your enemies are liars. Yes, sir. We will just bless. Obuadie share we bring on also. On your akoma so ade ma. Hwe. Mummy yamfa Nyankopon asem nya adwuma. What? And also can Nyankopon asem ho. One day I'll come and preach about way. You the do's and don'ts. It is you preaching. Don't do this man you way. You will do so. And that's why I sin. I was said yes, I will sin. But as if we preach about don't do this. We are money, but do's no this one. So I was said yes, you want your money. About preach at you. Hello, but you didn't be free. You have 2 penny for young cock, and you know, Amanoni. Normally, the Tatum class is here. Monko African stores, Monko to Tony, when Namon, Namon, Moment in Timimo. They do system, immune system, no. I mean, before you win the back, we say, are they? Meet me like Momodia, you should come on. Yanka see a cassette here, but pussies here. Yanyundi. Anka baby, your man, do you added me about the wood shay and see Yankasa, Yan Ghana chocolate. Yankasi and Shayan. We better talk chocolate free, baby, Tawa, baby, or Munya Cocoda. I didn't cut your cacadiasham, I didn't cut your yan session. Yes, we fit away. Nya Pugana, dear. Baby, your man, you see, that's your cousin, your bogan, and your party on the road. Baby, your man, do Fanny, your book with the road. Hello, Patrick, baby, I can free. About the Michelle, and no one church idea. They are software there, but make you program. In fact, me name Sunday church goer. Okay. Name mono program and I shifting me GBA to Saturday. Wow. They are software pa me that branch channel. Wow. Now so from now on Makawa Makuma Mosam Makuma 10% me change from Sunday to Saturday. Name mono my ready say I was there. Me bad TTM send ya bear mean your yalaba and I mean ya also for when. If the DBI and I'm me preserve me throw na me account. Say at any time ya in Kitikura Matitimia na met me a deal Obuadie Nechi na my sofa. Very good. You know, my store number. My phone number be by after, but I am not Obia. Send a bear my quantity more fine. No work as one. In fact, no war. I saw in the branch. Me down no I walk see how but me preserve me 52 Saturday Sabbath because apart from say we church, in fact, me so much cook Bible not to move there. One year I bear your baya your cost Sunday I saw no. Now what tell me for now. Matthew, me inform you. Because in yes, 2 and more by years, Sabatarian no way. No going to be young one. Get the rules and regulation. A yes, what 2 and more. No one and so for yellow CC. Because I saw for the other yellow CC. They put the hand for Joe. Waiting this. And they'll come and preach about so for yellow CC. Oh, you can't so for yellow CC. So for your friend yellow CC. Put the hand for Joe. Or Tiwa, no, microphone. Yeah, Juman, church business. 29 can Zanka, also for yellow CC.
So on two and I'm you no of our workers. Go and do for me. Last one. Hello. Hello. Hello, yeah. We are not kind. 2 Kings chapter. Hello. Yeah, hello. 4 verse 38. Meet you. Hello. Hello. Yeah, Bajo Kasa. Bajo, did you have a free? Yeah, me Bajo, me the Kenneth. Okay. Okay. Aha. Na so for na mi bisa we say bi kakra. Ewo some Yankopon shira pa na omodin bo a wo bo wo Awurade adwuma mu. Na making kind bibi wo 1 Samuel chapter 28. Efa so okofre Samuel free ya. Wa bra na trust yeah trust me mo so ya bra in Samanfre. Ni na idea dan say na Samuel e Yankopon nipa. Na mi nya me hon ti ase say Yankopon say en Samanfre nya adin na Samuel ye nyami nipa na odan ni ho adi e wo sa kwan. Na wana ga Jose na Samuel na eba. Ana say wana ga Jose na Samuel na eba. OKOH DVD OKOH channel the same bread as kofro bia opa kan quotation here Samuel we first so kofre Samuel 28 one ga just na Samuel na eba also no bit say ale but we free one go also na sabre no finish for bobo ondo ano so okay Twas na we betwam ko onu anto no rekwa ko de ka hiti kire o say na Saul Esther kira ne ho e shatade foforo osimu koy odi nipa be no ka no wodu oba ne nche no ka kire ne se fa osamanfra no so fa osamanfra kwan so fa shamenkom na de meboni di ma akire wo onforo emra mame ana oba ne ka kire se hwe wara wonim de Saul Ahye se de watwitwa asamanfrafo ne adinzifo afri asase na Samuel odon ka se di kayo ko so adet na wusum me kra fidie am wakumi ana Saul ekan Awurade ntam se Awurade tiasi wori ni asemi hu fo biara ana oba ne kan se haina me man emforo emra emawo ana wo se ma Samuel emforo emra ma so ma wagobo Samuel di akire no adet no so hu na ni su no ye we no antimi amoni bago hia no ono body nti obody chan di obeka ne kwai oba ne hunu Samuel no odne kase tie oba ne ka kire so se adenti ana wada de na woni so ana he ka kire se oti Samuel no ya na oti Samuel ne no oti Samuel se wabo Samuel din no ana mo an yem hye no kwai ohini ka kire se ensuro ede na uhunu oba ne se onyami bi mi hu onyami bi ana mi hunu ni se ofri asase no mu fro ba entu na kese enti ni say Samuel wo so no kwa wa hu enti no Nyankopon nim say wo kwa Samanfra wi nche obenya bibia ka eden a kire wo to si don't go there to no ti wo wa hu no ma me na ka kire ni say mi hunu onyami bi so ori free mu ba already for the cat din say Samuel na yehwe no na etoku ma ne na akwa say me be hwe ma me hyebrem obenya obi ma na pia ba awu hun but on be tia ka Samuel den a kire wo Yankopon ma won say nko bibi pa won man ko be ka say ko bibi pa ni honti eno ma won ni to ma won ni no the book of Isaiah chapter 8 verse 18 Isaiah chapter 8 maunya the batch verse number 18 yeto Obuadie asa February 19 yanko ose den na se wo ka kire mo se na so obi ka kire wo se mumma bi sa Samanfra mun ko Samanfra fo nchen dinsifu mun ko sankrofo ko a ode anoma eni situ a eni ahonhom bi na eye adwuma obusa om honum ade a obusa om ho ade a mun ko Nyankopon se manye den menko awufo ho so ko bi se awufo ana mubusa ade amati asefo awufo na moko bi sa ade amati asefo dabi
Utimi ko bi sa de mfe ufo emfa me ema otiasefo da. Ya, atasefo nche ndaso wo. Pacho yankwa manoni. Baba Ubani Eva from US. Michelle Obuadie nshira ni Pastor Menza ni Pastor Chei. Amen. Eni nsempa odi man ewie nso wo kan ya sem papa. Wo de twerosem ne de kan ya sem. Abrofo sem ni sua trenti ye gya ye nua ni di ahodi wo mu di. Ena Ghana fati agu pizza so ne fried rice ya wo kan ho asem yi. Yani etie mpo Ghana nuane a eba ha ne boarding ye force to bi na ye di ni saa. Very good. Very good. Ye force because nuane a okromu ana nye papa akukọ yi a wo kan. Utimi top watch akukọ yi bi. Utimi di ye nkwa na ni fita nso kofa akukọ yi wa dole kakraka nso anwa akukọ anim enam enuro ni nti. Nti ye se yani e kofa am de obi ankasa ye won e friend point and kill. Yeah. No kotoni bi wode efie de ni bi na e de abe ni sa enuane na wa na brofo no enye obetimi di pizza wo kroma hu na fu ni coke no hu na fu ebu ato so a Ghana sua trend ya to ye nuane nyina agu the coronavirus drone nso a wo kan no according to doctors na ha no owo a still a obesa de ade na to wena no tell you mo say ebi utimi nya biem sa nya biem enti say o mo kasa ye wo a na onfa weni nto na hakra America no omodi kresa wo a ehia sa osan de bowa enti ade na abibifo nuro bebrebe o Ghana yi yen fa ha ba bi ne hwekro bi na no na Africa countries bo mu pum wo mo enti chirije ne ne ma e wo kro mu mutimi fa bi mpum mo Obuadie nshira ne no kra sama da bi ade wo a o ka ma wo ma na wo ma ye asutie ni etie wo a ye ni aduaba no ye mfa Ahaban ni san yale no nyame ankere se ye ni Ahaban no na ye ma aduaba no ni anto Ahaban ni ya wo nshira wo ya asaba kene mudo ya sapa ena ukọ baabi ubewura baabi ne ya ye fidie bi ho ura fidie ni mu a ura ma pe na pum also my system yeah na pum ndi makokuru maba me di weni boma no me boma me ho ban de yeah ana weni so ebo wa no so no mesraw disposable mesraw mo shaka kra mo ntonchene obi na 3 months ni na sukura obi boni no 3 months boni benchi ne to no 1 cedi ne bi ye 2 cedis ne bo nche da anye we bi ya we untumi anu atontoma de ne apam ne enu na se dia obesi dia usia na de ayo aide esisu na wato ndi no mu kura no ote se dia nkra betiche wo na ne no awa wow ba we mu bi se enu mu de ye wi aye ye dispose to twene na dia to na sa kofa na show bi dia ye fi na masa and this say no bi se bi sa kwashe se obi o she bibia na ye papa and so ye mi say no kwashe wo mo ko so bi dia she de pa fi dia no so ye nya no sa dia ne obewu na say aye fi dia say ye adio ani adroi we nyina kacha ma hu say wi asa kwa na wi ye and na hamata season Ghana nsi oto ka say wi ase be bia da ne ye debi Obuadie aboane man ti mo wani adam wani na ho na nkom sha wi ase ahyato ho no ebi na ye adwuma no ena mbe ye wu preacher na me kan wasemo ye ko broko men yesramo yes o she na be du fia o fa bola no ba bia na wayi atu tina ton de bre fugo yeah untimi anu ato Ghana de ne apam no simple eni oba na wayi abantu wape bucket bi so na wayi atu nsuo no yes also kun kakra uya usia wahata ubepia no de ayo haide afaso ejisua bonija akomua uya wata maide ashe ade onyankopɔ unosmas ya hye kra nyankopɔ pese wa kire wo wawie ya aba wawie ya aba ni se onipa won safe obia oso hye no mas bia oso na mo hwam bia no eno be hu sa dia laughed wa na nim se wo wonu mbɔ obia wa o kase mu kakra ahwem won safe eso emanim won safe sikanio ohianio o hye na kasa kakra wo mu na titigumu a bose wa wote ne mpampa wa wo die nti oye di na so ko bi die akodi man ka be wa wo die nti oye di na wote good evening that was an intellectual demand
se asema wo kan nyinada Nyankopon de ade na man ye ne bibifo de papa ye yare o ye yare papa tito ma bi se Ghana ye yare ene ye kwaye nyina papa ye tu egu na sa haban wo kofa no he ebi ho papa hwe anwomu ene kaka pempen bia wusu pepe die wo ni adwunu adwuma eye senwie ene Ghana mpanyifo atrati o jama haban o jama na kasa akofa ta na fo se o mumra mese ye kwaye ni wo mun se sa habanuro ni nyinada papa hwe ne enua ne yedi ono Chinese no se ne die ulu na na kwafo ma obohu na esa eho afisase wote ase yetumi na ambrewe wo mutu sase oba no obobo yi adua pia wote ase na dia ye nkwa na sase wa twibia gu na bi gu papa wodi ho dindindi anofa wo ko school wa num dudo wote ase ye bo na tie ni abusuafo so di chesi ye adwuma bidie no one way no crack up no bidie first se obinya sabi ayi yade we cancer konkura ye boss e bia okuo yes si di grab bidie ma ni pa ko sasisi e ni nyina be ko konkura mo de tu na nyina papa ni nyina be ko eni emu se okuo bia Ghana ni fa na bisie mimi kura ma santime mu ko photo bia kura wunya bi wo de kwa santime kwai ne ko busa se wo hu so obi timi hu wa santime kwai ana oboase a kameche disika enua we nyina ya tena ho ne yesi Labanese fo metwani nyina fanko eno matwani nyina no mode akọ Labanese omutwani nyina no mode akọ omukrum eno omuntu a omunya sika Labanese fo mudi bia restaurant e wo Ghana ni kope bia ye ne aso no ko akine de no mukum na ko manne China fo aba ye kwai o ma be se ya Ahaban nyina da papa Odi ase Nyankopon bo e no me ye bibia abrochira ha papa so obawo me na me ni Fred me say na no obawo etiti yesi Emmanuel yi bi e friend abemuduru ye de kwatima Ahaban no mo di ahwede pa hammo ani amango no mo di no mo asidi afra abenu ne oba no mu odidi a papa ne ho tese ne ho ato ne ho dindindi ne yafu nyina ekuro woni yamu nyina ko ene abrochira ha e papa wo hu oba wa bi 4 months ya wo hwe ne fo ase o kina okwa akwo osa akwo wo seke semro wo nyina enti Ghana de ye urade wo ma wo pa de papa ya adion Yakopon de tese minim Ghana se wo si bi bo ma no enso papa ne hwe Yesu ane ye banti hwe ya brabo first ye kwa fu ma na na se oh ye obodie bi ne friend daase ye ne friend de nim bodie na bi atutu na anyini na atutu atu na na makata fu ye kwa fu me bo apise so ko pan daase ni bi da ene Ghana foto se ne yempa ye ni ane ene ye pe indomie ye se bi di pizza e di bede na ene cancer any diabetes hypertension ezi onse ni abrofo chomo ya de fa ye chafa na ni abrofo chomo ya de ya chafa titon me ni abrochira kwa me bank cancer me na me TB da diabetes na hypertension ni blood pressure and the kika yan TB da emre pa ni edi woni memre busase di entrance chede ne nwa omunyini che because of omu di emre anzo ne Ghana ani ya sase na efu mre ne de adura ni nyina gramozone oh papa nya Obuadie shabebre ye yasemu yesro man mpanyimfo yasem papa muntie asopem kakra na to de bia na muhia mo a mo bontoa na maba bontri eni abekasa disa moji abato fi ye nchen a muntie no asem so kakra mai tino Nyankopon o ka Bible no a yentie do ma bi ye mami nkoto the book of Acts 17 verse 26 wo de tie Bible wo de muntie the Bible 26 verse 26 enti pese me kire on my Ghana ye mpanyin for say ye de ho Togo for de ho Burkina for de ho tie Bible Oma inipa amanyina Onyankopon so ma nipa amanyina efu onipa ba akoma efu nipa ba akoma da atena asase so ene na ye te fa ako na ode owie no pete yen ko wa hyehyɛ emra hodo ene wa hyehyɛ emra hodo ene o mtena bi ahye ene wa hyehyɛ o man bia ne tena bia ne dan ahye ntina Ghana ye ni Togo for ye de e share border ye ni Burkina for share dan border ene ni Africa for share dan border na je Ghana for ye dan ye de ye ho ibibi ba ye nwe ye ho ni asu yem promote bibi na say
wiase yɛ nea ho bi saa no yɛ deɛ ho to aba yɛ hyeɛ yes me nam hwɛ gu Bible no dabi nyɛ printing press Mumieni efi asem. Mumieni efi asem. Mumieni efi asem. Na deɛ by last year. We are seeing last year. The omo hyehyɛ no. Ɔman ni di mra so hyehyɛ mra bi nyema yɛtimi come on nyema way down. Na kyɛ sampa. Ɔman no yɛ deɛ ho. Obuadie man dia se mra. Amen. Me dem say. Obuadie di Mpomuden ahyɛ dan. Ahaban ani dan Nuaba na yenso wani abro ode abetra kwayem nti dian na sadre Ahaban ma edi yenua ni duabena mfa so ben eni yenya firi so e wo sabre ya ewiase e wa hoyehia mu sabre ene se wona o ma bia herbal clinics no awon so mo wonro no sabre so mo promote o mo ho sabre no man panyini eno man panyinfo yehia moa Islamu I'm not a politician now never no me someone name me that music can try ma hwe manim na me ko Shalom Yahweh shalom Apostle Brother Isaac Germany Michia Germany Papa Michia one Pastor Mensane Pastor Chi enebere so wabeche aduane a esese yedi especially Africa for na papa me de metu kwan enyama masua enyama bebre ewo tuntumfo mu yawe obobi ato no continent ene aduane a wo so obi andi papa could believe say obi ti krum ha Africa aduane mpondi bi da obi ti Germany ana Europe countries iso ne pepe a ekuninti o say African Afro shop aduane kra yedi I remember say madam for be amenity ebron ba kwa amenity ha asantin ba o okonye broyin bi nchen a oyin ko wo ba ko na boy say oba me fi a wa fon te se praye oba na me ye aduane a Isaac na wo de wuti abrochi na wudi African aduane sei me de me ba me di African aduane o na bre na broyin pam ni sha bontin sadam anadwebe 12 o'clock na me ne kwatwe ne nuama na boy okonya ne dan na ose me nkyere nse de ye aduane padi na o start so odi Ghana aduane a akoyi na wahyehyei wodi pizza ne ade broyin so yi broyin ti a wo kura wo honto atopa a wankase wo bebu no ya atopa ketwa na wodi sa coke two pizza ba kuma wa na o de coke ba ko asi hu na wadi sa de we na we ko huru atra nipa so benim obi we itaria papa o wi biscuit a ma yekoye na operation pepenti edan a opese okosi no organ nti aduane po no o yeden onfe ni sika mpo nto aduane onfe ni sika nto aduane obi so no de kosua na ye nkwan kosua obokosia onwe kosua be 10 no de aye nkwan na wa se ni pe we ye be bre wa kwa hu se ye bre pa o tuntumfo ye bre pa papa me si obi wa na dwuma ye no krom aduane wo fe na aduane mpo ondi aduane ma ne ho nto no na bread obi tumi wie brodo ni coke no de nam okwa adwuma ba kidigidi ni obobo ni sika no akwa akosi dan okosi mansion wa kase obetena blotire wa ye adwapade 3 days bebe na wawu o be ye adwapade no wu nti asema wo kan no kre wase tuntumfo yetu ye honfo because edoma nsifu ya womtie wo kro ba bia na womdi wo enjoy pressure bia anda wo so but yen the pressure ye to especially yen wa kwantu de ya sam cry mobo pressure ye to yen so fi say adwapade a ye pese ye be yenti obi aduane mpo me say obi Afro shop ba yire kro a odi bi ba 2 years ni ya we hu ya mobo amen Obade ya we shira bebre sabe utie mo Germany a Livia was 7 day your branch ho the weird na mane beto so o Dortmund o Düsseldorf e be bia wo bia no binya be bia branch ho o Canada your Toronto
and no man better so. Or France, yet no man better so. Linear International Church. Yeah. A 5 years after an engine. Obuadie home mobile. OKOH US, your branch, US, Alpha, US, no man of France at the kind. I bet you will be an one national branch from one your muscle. Or London, your branch, or Manchester, Fra Sabri, and Sabakain. Or Italy, or Holland, or Spain. Obuadie in Shram. Baby, I want to say about who see your bar for the Unia B. Eba beka you nyina ya bomaso ya wo brand so a eni omuhia awo Zoom platform so na ye che Obuadie na sem tenye de bia na me ba ha to de bia na me ni omuso edin kono e preach e prayers bia Obuadie nshira bebre pacho family en san efe yempo. Apostle, good evening. Good evening. Akwaba. Yeah. And that's what we should go am I. Ediaba. I'm sure. Odiasumami. Nampacha what to say. Obuadie na do. Unya ba ni. Winim Apostle. Me tie wasem no ma sra me ho dem nyem. Se say dey yesi yempa hamaduane no. Yempe kontom na aduane no. Yepe ayi sandwiches. Yepe enuane amrofo no fat no enne yepe. Enu na ma ye yade a ye titi a ye wuyo. Ayi kan say ayi bancha Ahaban a okan. Europe omoton. Wow. And a sweet potato na Ahaban omoton. Wow. But Toby. And it be telling for in asefo. First time me obi chem say banch me go in fresh or fresh up. Me say na dey Africa ye na omoton ya. And I saw na me because chem say we dey try na hwe. Na koto obi. Afemi am dey tuam dey bancha Ahaban. We dey for ya e kama pa. Ye just say ye hu kra ye bu na ni hie. Nso duro aduane a healthy papa. Ntezi yesi ye yemfom nuane no na say yesi medi amrofo ne dia over to us ye ya ne be wu system ne be kunu de nyame da man yesi ye pe we dey ka hwebu o do pa for 1000 nguni bag de won pe wonyai because don't can you obi kura je aka say dey nsemu na papa yi kai so asampa na waka no ya me shirawo Obuadie nshira bebre benya deme akpele ni ademe benya no wadi udi aduane na nya yare sawo ene ye wadi be udi ayare yeah. Hello Apostle. Yes sir. Yeshua Messiah Winshirao. Winshirao Zumami. Onto kwanempa my no more ho by fili atamfo nsem. Amen. Winshira asofo omuka ho nyina. Amen. Na winshira no nsem pa. Odi amay na nwumere. Mfatwa me ho adwiri ye. Da bia mebutu twere monim. Nanso so no nsem ni bibiri kora ho kora chese. There men can kind of be Yeshua Messiah, we shall as some now walk on so dear, and no correpa, and no correct. Because you say Minister of Health, or no Nisuku, and Jawa no acro, and a Jawa down mine. Oh, indeed, do you see any dear drone bar or no trade say? Sikabi be free baby baba no say baby on when you be. Indeed, do no day ban when you have free no. And then as a fool. Ya live ye by so we are Iluka. When Zikuram Bones quiet test and San Wabejedu. Ubo wise quiet test and San Wabejedu. And so Yali my near wins near Bowa, near him. And they say, which I said, oh, yes, I will be also quiet test. Offer doctor near disappointment. Baby, I'll be disappointment. The Yale we know not the bind the anode. And a panny and also to say the walk on. Last night might be switching him the same thing. Oh, no big sons and okay. They say it's a panny. Masquerade say, the big giant Nancy Becoso. You change him, say, Yebecoso, Edia, Kataya.
ekosi emere bi oh na se di osi chire mi no kura no o chire se panie no kura no se wo bona so wan hwe wo so yi na unya yare ni bi dia ene enko ammo kura no a enkeye se unya yare ni bi ya we save ni ya risky che se nke ni enko bi kura nko ammo ase bi unya yare ni bi ndeno mfati ene me bi wo ho a wo se ye dwene ekwachiri ansa na se bi woni pa no be bo we are not safe esi e wa he nyina akomatuo ni na se fo ye bom pa ya se bi ebretie mu aja de obeba ndi bi a no atimi aba beduru ene mia o memu de ene so obebo so mu ene woni e mo mpanifo no entokwa aja obi memu de uni ano nti de wo kyerɛkyerɛ no de ewu mpa osoro hene no wonya okase pa na o mo ho ba o mo nkwa ho ba mai se de ba be ya bi ba beduru fi asomdwe mu na aja yenso ye de ho ba be hye wo na ase na aja atlet na wona se yehwehwe asade onyankopɔn ne nsɛm ne tumi ne na mamu adwumati Obuadie hyira da wase yehwe nya zwe a we hyira wo pa we hyira wo so mai onyo akoma so ade ma asɛm sɛbɛ ede mai kama to ini bibi ya meka na menka so bi nko bibi na me say ni na protect wo ne di o man panyin kra ka kire se yendi kontomre yendi nuaba yendi atosode ye local foods ya yendi local food wakadia na ba wakadia na so o support the creator na kanu it immune system no e wa hodene a we healthy it bo mpomudene ho ban na onyankopon so wodi apomudene ahye ehabama eni nuaba mu ena na me throw question dia ma one a echechi habama ne say mo so mpaso ani say ye pe abodia keka no ene ye nya duro ni we abo agu na no e act nkofo keka dodo that is the reason why dia me why and say me preach na maka besi so dia ene mo out na mo promote bibi e we bibrem ni ehunu masama kire eniema wodo a onyankopɔ dia ma yen wani abro ufa da wechi ufa ya ubenya bibi second kings 4 verse 38 mi kotu was Elisa Sambagega Elisha Obagiga na ekoma basa so a D4 man etitinani paduane di koma ba okachira na bofra na say okachira na bofra Gehazi say fa esenkesie isi that is seka kraka fesi jana so na no aduane me D4 man ni obako firi ko nwuram ena bako firi ko nwuram se orekwa akwatete fan so okwatete fan haban no ko nwura bi reading English Bible na fa English Bible no okwatete habama fan any day habama no doti we kakra kontomi kakra we kakra no dia one to dia otimi se wonya balance ni wom bibia wom tete ye kwai wasi no free ko nwuram so orekwa kwate fan no kwate fan no ko hu ewura hu mabi no otete so ewura mu efre no tete efre aban na aduane Obuadie so nkwan Ahaban no kwatete bai edi helps no eye more ene to mama oh my brother obeji chagu eseni utimi di aduane wa di na pon kwan gu so eno de ye yago pa shaga no eno de ye ye di san kwan yo oh shankon sha we are the chance into the yes abagu so eniema gbom na beti na brakasa ni mu yenyo but what dan kwan ahodia enye better masa why striker o papa obi ni wo what dan kwan mu a ya bo so keka no dan kwan nu titira ben kwan no eguru nu ayi ni ti no abesen ko no start to check passes yes me di ba ko ni soup incense check passes me di ba ko odi bi wura odi bi ewura ntrowanu no bi ewura no bi odi bi ewura niamam na mi nyapa mi ngwe mi jese enkwan kontomre nkwan a yenyi kontomre nkwan so aban kwan yetwetwa kontomre ayde agum Ahabama na wo mu enam ni nkwan num kura no a masa amode wo na si konkonte na pampam na si fufu na pampam a adiasa I'm happy that
Come on, man. Napitata. Mo ya me a good creator than anyone. As one moyen. One moyen. Kwani akasi enu nkwan ase ade na won kwa ase ya ya nkwan ni ase san nkwan ase ade na wase o impurities Can English na memko okay Can English na 438 2 Kings okay 39 or say one of them went out into the fields to gather herbs yeah any more that the sinners now we spices are be cry e ye wuo na so ka Bible na nyema Onyankopon me ba me patu na nyema watwatwa nam no agugbe nkra no garlic ni nyema kekatu ni winten nyema ababobo so di agusu ene de de bon kwan de bo we na se o ene ko fa nyem no apotopoto nyema e mum ye bibi yo na de be di pefri ya sentam ya yo no obo hallelujah obo de mu yamabo amen no man ti asiemra immune system no ye no be any bri na ni immune system yeah because na papa ma akufo bi woni padua ni mu a omkutia yare hodo etu ama woni ani awudi a omso nya nwodene na omso die fesi yare bia yare we ba yes immune system wo soro a na what you overcome yeah engineer ye to be bi say ye quarantine for 2 weeks etu kwa sha bet yes 2 weeks no ye ma woni ani bi di ni ewo wo we bia kakra o ma say yes immune system na dey akosoro na overcome yare no efe die na asie Obuadie ma yenti ase amen adere ya dane ye pedra no yes ye be no amen amen eke do bless say one e wo ma anu no won nim nuwa won yi omo ho adi yes na munyai sam ye na yate say sa de mesi munyai ye hunu obi a herbalist kono am pe bonten do no ye do doctor kono se munyam ye doctors an doctor kono mra bonten na e ya do so titi na ye say mesi brabo mumra bonten mu wokuo mra bonten so obi kama sha mumra bonten ye ni tumi e beka bibia o ne mum no oman no behu se ampa obi akamu ahye na nte saa so de mu twa nto atonkrofo so sa so obi eni wa ope wa sempa ye den fa kono ha obi apa sempa etie ya we nshiro man Ghana amen no ma Ghana emfa ntuma pa emfra e wo Obuadie ni doba ya so mezi edin asempa na ba wonchen adumenti amen amen pastor men say yento apostle we are say eda wase enanwumre so won chira ode adodofo ya we nshira won so enebre na ye brinti ye twani tew na yako living yawe ye newer branches meaning can find to jade aka ne beto screen so amobi biara afa contact no Obuadie adomo a busuafo amwo ashaleboche Obuadie ebie pon kese ti yawe adomo a memne da ebe ni na wotwe living yawe asafo ashaleboche die no ye be hyase ye wo ashaleboche school junction new Melcom na yesie no ni opposite pair new Melcom ni opposite pair hona living yawe adomo a memne da ebe ni na wotwe ye be hyase into obutu af she number is na try to 0241 232157 0241 232157 personal about WhatsApp platform no so yeah e mother sanity tifa WhatsApp platform na manager saranso na Obuadie adomo a eye kasoa wo kasoa sa manfum na wo newer branch and as a new branch yensa aka Obuadie adomo a member dey be gidi pa yeshiem ewo ho ye fresh school no ECOMOC school ewo Odupon Kpehe school nechi eye Kasoa krom Odupon Kpehe school nechi pe odi oka ECOMOC school a obia ebe kire ho ena ye dan kama ye be hiem ewo ho memeda ebe bomodian se obe hia ye ewo ho she number is na frɛ 0240 167 061 0240 167 061 bomodian na fa number na ya we adoma memeda se we di abaka so center nti se nyanya no fo na ho na yema nti se ka so center sanity
ti hyɛ so ɛma yɛ yie paa sɛde bi ka sɛ bena yɛ brɛ no ti no yɛ contacts aka no yɛde bɛto screen no so yɛde bɛto screen no so yɛ pon yɛde bɛto so ama ɔna wo so wafa na wafɔ mmɔden sɛ wobɛfrɛ na oni living ya wabusua yɛnhwɛ mbom na ɛbrɛ ɛne hɔ biom ɛbrɛ ɛne hɔ na mefa akonya yi so aka kyerɛ wo sɛ mansoafoɔ sɛ yɛnka nkyɛw sɛ bɔmmɔden sɛ wobɛhwehwɛ mansoa ɛyɛ herbal clinic akyira kwan yadeɛ bi a ɛhaw biara bɔmmɔden sɛ wobɛhwehwɛ mo akyira kwan ɔmbɛboa wo ama wo nso wanya wo fa ahodie mansoa herbal center ɔmo ɛyɛ nkrobata bebree ɔmo wɔ Teshin Tantra Hill ebi wɔ hɔ New Fadama ebi wɔ hɔ Ablekuma ebi wɔ hɔ Konongo Kumasi ebi ɛwɔ hɔ Techima ebi wɔ hɔ Sɛhwi ɛyɛ Asanwe so ebi ɛwɔ hɔ ɛna Afram Place nso no Mansoa Herbal Center ebi wɔ hɔ yadeɛ bi a haw biara wɔn asɔ de bɛdan ɛyɛ mansoafoɔ wɔn ɛbɛboa wɔn si yadeɛ nya de pa edi hwɛ na wansoa Mr. Robert Nyafre mansoafoɔ ɛwɔ ahomatorofo yi so 0272 019 917 and 0549 648 362 and 0557 562 988. Bomodian say obefre na ombeboa. Sara nso na me da eye Delicious Ventures on product amodi abadwa so a ye fuma to din delicious sobolo any delicious plantain chips edi achiro. Ahaman so what you see aha ebe boy yi pa ebe boost immune system wo pressure sobolo we dey ye dey afafidiem Food and Drugs Authority and sa esha say to say ebe boa enti yemfam ba edwaman so na manfo so enye bi enum na mu fan ko eye yarewa hodo pi e woni pedua num obowa ebe boa kata ebe boa immune booster high cholesterol ebe boa yi pa esan say hamanro na wonom edi aye misraw upebi eto aton na anaso pebi de sifie na wanom nkakra akwenya da ho fa number 0240 480 862 0240 480 862 bomode na pebi na ebebo mo plantain chips so no so de edam fua ne de owi a twitwa wanum ni bia wo ma hyede de fefiri twitwa ni nkakra ke so wi a kama pebi e kira kwan na ebebo a wo ye yie party bi na wo ye wo di sum ahoho a o meda wasese delicious ana on si bra be jibi orofo na me ka o se enkwaji sam dwumedie apostle odi sun wiase so dwumedie mu na boabi misro boabi minia boabi wati boabi na program no edi oche abre titru emmepuno ti boabi ti apostle aboafo nkwaji sam aboafo lebi ya wo nhiramo wo pese so dwumedie mu number ni mo bia o de beboa dwumedie bia e 0242 32 71 72 0242 32 71 72 and 0207 211 337 modern ebi opese de wo mu a efa eye bank account Rifa banka eye Ecobank Ghana account name here Philemon Okon AGYEMANG account number eye 144 1000 450 903 144 1000 450 903 bomodin na so dwumedie mu na wonso Obuadie ni remfiw ni wasefo de biara da na ni fa akwenya so aka kire wo se wo amanoni bebia wo bia wo amanoni bia bebia wo bia wo de men ha nkura wo de fa na WhatsApp number we WhatsApp ye kire se count we so na wo ye be push di why then a share group wa bebia ha se de ye group amanoni groups no WhatsApp number 0244 1833 99 0244 1833 99 0244 1833 99 and ye WhatsApp number ufa
baby will be an edo share a country be an omo a group so Obuadie shroud say one so one media apostle a reasi and dawasi. I said bro what's up now and a down. Yeah the screen so the screen is one year so the fact and a down and the war continue actually also join WhatsApp group the actual one no the WhatsApp na no fra u de unya yepe baby bia pese o do to bia o mema chere bia wo baby ese o join Obuadie insha bebre pastor mensa pastor che ya we insha mo amen insha na o me nyina yokodo amen na asempa wo de adom ye no nko wi asafa na nyina adofo no asem na ba wo nchen akasa o de be ya dwuma ye mo mpaye e mo man Ghana ni ye nyana wa ma no ne so Obuadie mfa na ngose ngo mo so amen na hito fe futuo ni ne niam ya ba ni nyina na ne ngwase asem yes ya we mo mo ban amen na omuntimi nyina printing amen na oma ombo ya tamfo anifraye amen yintimi nyina se oma mampa Obuadie ngusra mra yenso no deliver your spirit your soul your body fitumi apemiera mu amen orofo asem na ba won chen amen me afri mu komisro Obuadie so mfa foforo ndo me na me famre ne ma amen ya ba won chen akasa odi ba ye adwuma ti be srawo so ya sene na box na me bo a de bia me ka hu obi aso masen dada ti won so obreni kitu abia nso me na ma no betimi afa ba di bika krafa so ne dia boa nkwaje sem to de bia ne kana ya na me gire nso no emi ma no anka asam no aso sene me nkwa ma ho odi ntimi ne ka kitu abi nke ya ma so Obuadie ado enwanu bia da wo menti yetimi ya ba ebo ba ku ne kum no ma enai ti reduce meti akasa ne afa ne TV ansa na ye dia afidi ko Facebook ase ne ya sa dia afidi ako YouTube yenyese me transa o hwe mo YouTube na se na mete so ana hwe mo Facebook na bi enkofo hwe mo TV station enkofo seti ne ka se ka be betra Facebook nko ade ada bi yenyesa na tie Obuadie nshirayen amen no mwai mi preach wa bonten ase say mi preach kura mi ko crusade anye ye bra e ya ka mi ya campaign for mizan ka meto aso and so mi preach am TV for be fa live into bi TV no TV so ansa na ya san dia ma Facebook asan ko ya we nshirayen amen no manti ase mra no mbie profama ye enwosra no mra ye so na ye fa hodie o ya hwa mezi agirim adumti amen amen Obuadie ne montra bye bye